I le suafa pa ia o le atua, o le ona le malosi o malava. O le alofa e whawawau. Ona o le pule au au le lalolangi e iai lea i le atua nā o ia. E a fio i mea umalava ma o le pūlenga e whaongaina e tangata nuu ma le palemene o Samoa. I to tonu atua oi na whaasinoina mai tu la fono a le atua o se tofi pa ia tu whaasolo. Lo mātou atua siri e se, mātou te whatangi sia i le anganga o le loto māua lalo lau pule whaitotasi. Ina ia toto o ifo lau wha unga mana i lunga o le nei palemene. Wha tonu mai oe, ina ia tonu ai a mātou whe lafo inga, mo le wha siri ina o lou lava vi inga. Ma le soifua lau le leo tangata nuu o Samoa. Lo mātou ta mai o i le langi, ia pa ia lou suafa. Yo mai ro malo, ia whaia lo fina ngaro le lalangi e peo na whaia le rang. E fuai mai a te mātou le aso nei o mātou mea ai tau mane aso. E whamangaro ia te mātou ia mātou angsat. Peo i mātou fōi na mātou whamangaro i nātu. E wangaleanga mai a te mai. O fōi tai ina i mātou at whausu. E rā vea i a te tō aidea. Wai o le malo marema. A toa marivi i ngai whau aula. Amen. Whaftai. Te whasisila atu wa amatalia nei tau manga le whono awao whaitula whono. E te lei whaia e ia i tātou e tusa mā tātou wangsala. E lei tau i mai fōi e ia i tātou e tusa mā tātou wā mioleanga. Awa e peo le mawalunga o le langi le lalolangi, e whapea foi ona tele o lona alofa i e mātatau i a te ia. Ua mori mau le vane monimo le nei tae au, i le mawalunga o lona alofa to pule, mo le pale alii o lana fuafuanga pa ia. Lea umwhai ai o ni tātou toi poto, e whāwau lea vaenga o le tātou valauina. Ia vi ia lona suafa e whāwawau. Ona o lana whaaya ea ma mea sirisili e lau sa saapea mo i tātou o le whanau angsala. O lea ua whātau to oto maunga tele maluai malai niwe pei o le muafitalainga i le malai o le tupu. Ua toa fo i le vai sa nā tiai a o mole na tala ai mea le langi e pei o le upu o le whale safune. I pa ia whaifonga tā o le malu tau aso o le alo wha o le maota. Ua opo iai pa ia mamalu a o sa fo i mawhai ngā o le atunu. I le fio mai o lau fionga i le li pāle mia ma lau ka peneta. A fio mi sta lango tai o le tuangai ma le sui tai. Lau fionga le sui fong fitalai. Ma le afi fio sui sfono mamalu uma o le palemene o Samoa. O te ofo alofa ma whata alofa atu le nei tai au fou, mo le whaawa wina o le tātou ngā luenga. Ma lo lava le soifua manuia i lo utou langi mama. Pa i o le tātou maota i sui o mta ngā luenga, mwhalapu tonga tu maoti o le tātou malo, whapea foi niso le mamadu le atunu o tātou whatasi le nei tai au. Whatalo fatu, ma lo le langi mama.
Le atunu o lo sila whaafonga ta po mai Samoa, i Samoa nei maso se tafa o le lalolangi. Iau pa ia whalupe lupeina, e whaatalo whatu suafa manu malo i Yesu Keriso. Malo le malei fua mai whaangunga le lei lo utou langi mamao. Ta po mai a mane manuia. Na iau tato uso i sae, e pa ia o lau whainga malo, e tau si vaatele o le whaasuanga matam matua, whaatui matoto. E mātou te whaatalo whatu. Malo le soifua manuia ma le langi mamao. Alo whangia le atua le nei aso, ma le alo folau o le tātou pāle mene. Wha moe me uma i le atua, wana o ia malama ai o tātou wala uma. Manuia tele le usu ngā whono le pāle mene i le nei aso. Manuia foi le tāpua i mai a le tātou watunu. Ngā luenga o le aso tau le malo, whaitaunga o tūlafono tau whaofi. Tūlafono tau whaofi o le whaatauina o tupe, luafe luas fulmaleono, luafe luas fulmalefitu. Lafo inga whaawau i lunga o le whaitaunga whaalua, aso fono fitu. E tolo pō tau rumanga le fono au whai tūlafono le pō na pō, o lo sa unoa tari whaitau le fionga le minstao so i fua maloloina, i mata upu sa la ngā i sa unoanga whalawa i tele e suis fono o le pāle mene. Ia o le avanole nei mo lau fionga le minstao so i fua maloloina, whaaua wai lau sa unoanga tari whaitau i mata upu sa la ngā i sui mamatu. Lau fionga le funfetalai. Ia ai tu atu le avano le fionga le minstao lo tu lai mai ia le fionga le sui o lo tufanga lo fionga le safapito. Pata lava i lau fionga le malei fua mai foi o le mauta i ni tai au i whanunga le lei. Mātou te tūlai ma le whaloalo. E mua i whapai atu foi i lau fionga i le funfetalai. Ia ma whawhitai a foi le tātou tālusanga si tia i ni tai au. Ai mai se o lau saunoanga whala e au mātou o fie. E amataria ngā adwenga ni aso. Ai le amataria le ngā adwenga whala malo ni aso tula i atu mal whala alo lau fionga le fungutalai. I se mata upu e aafia ai a tātou vasenga o whaipule. I le whaiui o le tātou ngā adwenga nafi. Sa saunoa mai ai ala o fionga i se whamoimoe o le aso o le a whai ai se sueina o toto pea i le vaenga lea o le whaungaina o waila au solitula fon drugs. Lau fionga e whanoi atu o fese tūlanga e e mawhai ona o aise tātou whasoa i le tūranga. Ai i lo sui, o walu i le mātou ai ngāna pō. Ua o langona lawa le popole. Mai e li maua foi, po le saunoanga ma le whaasirisilanga lau fionga. O se whaasirisilanga e foi lea o le a whai le whilangalo loto malie, o le stui whai pule. Po au mai whaapolo inga o se mea lea e au ona whai. O i tūla ia e le imanino le iai, whaamon lau fionga, o lau sui whai pule, o te fia maana malama. I le tūlanga lea ua saunoa mai eia lau fionga lea son nafu. O se whainga lea whaamalusia, mandatory, o se whainga o le loto malie. Le malamalama le lei, le namnauta inga o le tātou malo, ina ia tinea. Le tūla i mai o le sasau o le whaunga ina, o waila au whasa ina i tonu o le tātou atunu. Ai e lava ia vaenga lau fionga, e poli ai lava le taufi. I le tamali anga o le tangata, ma le puipuinga o nai tū. Ia ma le tū le lau fionga, e ni a fianga
o le tofi faipule pe a le faia le mea lea pe o tu umai e ua lalanga mai le mafaufau ia no whapea i lea e siri lava le avatu i luma i le mamea pe whamanamlama mai fo i e lau fionga ia po se taimi e te ala whenga i ai ona o leu te loa lo whanga solo le tātou ngā ruenga ia o se mta upule mat whaaloa lo i lau fionga Malo whaftai lau fionga i le. Tion von Ftalai fi mo. Ia, o le atu le avanoa langa le tula i mai tai tai malo atu le avanoa lau fionga i le. Aftai le tua i le. Nei voi tai au foua tātou wala whai mai whanunga le lei. Le amatalia le tātou ngā luenga pe o na whātulanga ina whāwhonga tāpua i fo Iesu tātou atanu. Lau fionga le von Ftalai. O le mta upule nei o le tātou drug test. Ua mai au na whālau loa loa ia le tunu. O lo a mata mea ai le matanga luenga au whenga luenga le malo pisasi. It's a new mandate. Ua tu i tonu tangata whenga luenga le malo. Ona o le popo lenga o le malo. I le meu tūla i terminate. Ma uma na whālau loa loa ia i tūlanga lea. So se tangata whenga luenga le malo. E te tau o na tā pāle me lea nei e a mata lumana. E fia uma e tātou. Ma e leo se mea la na wha pēna whata a tupu ifo ina o tūla i mai tūlanga iu mai tauina. O uma na whaira wha sisilanga lo ia. Ma o ma whani wha solo, wha le wha tasi le wha lua. O la wā mata o mamtanga luenga le malo. Leo leo, fesa, mamtanga luenga o marela o tā milo mai nei a tātou. A mawala vanoa tātou te fono whātasi ai. Lea nā laina awela o tārsanga i le fionga le whong Ftalai. E leo lea vanoa lari nei o tātou uma. O a uana mua whaile testi na wata tala aloa i al tātou whamui moene. O lou taritonunga e ta tau na wa ai mai lea tunu i le tū ngā o le mea le teimile. E tau tātou tū lai, whaile la vea i mo Samoa. E lala leo lou tū lai atu lau fionga le whong Ftalai. O umana tala noa whaafia fo i tono le kabineta le awala e whaiai, ma le ufa solo. O le awala fo i, tu lau lava le whaafonga me Samoa, pau leo le awala. Tātou te anga i ai e ti neia whaatasi le mele an tupu. Ana nafi, lau fionga langa le sa mato oe, e wa ai le meolo i ani ta upu le tupu i tarwhale mai. E matau tia. E matau tia, le mea lau tū lai le tunu. I le toa tele ma le anoa noa i o tangata wā a fia ma whauwhau. Ona le tā upu lea. Ia e leo se mea e vane ai. E iai lea ia ta tau le tangata lava ia i lona loto i whale. Ai a tau nuu mai loa le whaatulangana o tangata whainga luenga le malo. O le mea le tau nousta ia. Awane iai se tangata whainga luenga. E sau e whainga luenga. Ai rurongia le ma whauwhau me le tupu. Ai sea, e le sao whai unga. E le manuia taunu ungo ngā luenga i whai. Mai le sanga tonu fo le mea taunu tūlai ai. Ona leu tātou vai. I le te leo le a fianga leanga mo le taupu. Ia o mana tuai lau fianga le whong Ftalai. O leo ua e sao no le tūlanga le le so ma le whatonunga wa mai. Ia o la ulea tu e so ni atu. Nei e whatulanga le mena o te talo atuai a walfa moe mo le pāre mene. Ia, manuia le tātou whonu. O fionga le whong Ftalai. Ia, mo se avanoa ne. O le mta upu o le fisilingia o le whong Ftalai e le sui o lotu whanga. Ia o le ua tali manino o le malo o i le fionga i le li palimia. O le ala tau tu atu lau sosoani le sui o lotu whanga le mta upu lea. O te o maua la i sui sfono o lo tu lai mai po se ase mafuanga. Le ala tau ala tu lau wha mamanga ma le mafuanga. Whairi whasisilanga no fo al pon po. O te o maua la po la le ala Fionga le whong Ftalai pia tal whenga i mano whiringa. Ia, la tuatu la le avanoa ia whale atitasi. A whapea e whauringa mai tutusa o tau whinangalo. Ia, ona whaatule o le whaunga no wholanga lele, itali no whau tusa o le wharinga lo tufanga, o le sui o le tufanga le vaenga lea. Se itula i mai la whale atitasi. O fionga le whong Ftalai. Ni lo whiringalo. Ia mo voi se avanoa pa mai al sui whale. Ia, o e whafonga mai se tau whasoa. Se tau whasoa.
Si tau whaso atu, sa whatutu ngata ma o tali tātou tala tu pe a lewa o whasi silanga na pole o mata watu o le mwhai euna. Ia sei tu atu lewa noi a whale atitasi. O la se... Na uwhenga le whongwhtalai. E tā ua te re tāu. E ala no tula i atu o le tā ua o le whina ngalo o le pānimia. Ai pau are lo pole. Pe u mawhai o le whata o ta se vaenga o le tūla whonu. Whataula i a mātou ne whaipuli. A wha pe maua wa whaina. E tau nei se vaenga o le tūla whonu. E wha malo loa i loa lai te pinda. A le ala la whaile le mta upulea. E lo manino wa lo no winga e whaingo fio na whaida u whainga aluenga. Ai sisi le fo, o tai tai o le tunu. E le wha peo la launga tasia wha tasi le mele. Au te loto au ia whaid mele. Ai pe ye se vaenga o le tūla whonu a maua lo se whaipule. Wha mahalo lolo lai te minda. Wala no tula ia tol tāua. Ai e tauna ini au lape. Ina ia manino ile palmene malo whaalora. Ia, le o maua whina ngalo whale atitasi. Tula mai lau whionga sui te tau rei tua ngai po la se meo e whina ngalo. Waftai lau whionga le whongwhtalai. Mo le manoa ni tai au. Se mtaupu tāua tere mtaupu. Maupu monia ia langlango inga lo sui ia le. Ia le tūlanga leo le whaingo. Mo meo truck testing ei. Mai se mtaupu a lewa whona. La ngai de e maota nei o le te mantua o tele pa ina o tona iatu. Sa la ngai fo isu i man. No winga se me tau o tele. A le vai taule nei. Ia leo sa unore whionga le pandemia. Aftai le tō whawai. A wa le mena wei vai teimine o siri atu o na whatupula ia. Ma tele atu. Nai no isi futia o sola atu le sa tala noina. Wani ta upu nei tono maota nei. Ia le tūlanga leo o mo me whapea la o whionga. O lai le tūla whonua a leo leo. E su ai la ia toto. La tau ia tau fia e leo leo lunga awal tele. Su ai la tūlanga ia po o nā le avta vale whala au whasaina. Po o nā i le ava malosi. La o lewa nei tato tūla whono pia lofi marfitu en pasi ai. Al tūlanga la le tūla whono whala o i tele. Hoi le au fia ia. Tangata lau tele. E aila i lau whaingarenga le malo. Ia wa pe hoi tātou maota nei tāua tele. Ma nei a pana e ala ua whautuanga le whionga le pandemia. Le leile a mais tātou tūla whunu. Ia au fia umai. Ma isi whare whaingarenga i tua. Le nao le malo. Ia pa pe hoi ia tangata ese wa tasi nei mta upu. Tāua tele mo meo tālonga. Ne tau te iloa umaa. O meu professional athlete se fai testo me nei. Ia ina ia wha maoni ai maa meo tonu le whai ngō tūranga o tālonga. Ia ma meo mwha pena nao lai. O le mea le mātau atu. Le ua mai le whionga le pānimia. Ona ua te tele ale whawhitau i te Samoa. Ma le me tonu whai. Ia ai atu ngā lunga ia sau no eia le whionga le suia no tu whanga. Ia wha pe hoi suia whale ata tasi. Ia tā ua tele, tūlanga hoi leo a whianga. Ia wā a whai a maua ia pe positive test. Ia leo iei se tūla whono i lau wā ia i tūlanga ia a whia i tātou ia i tūla whono tū mau. Ma isi vāenga. Ia pawala al mea, o le mōria o whamasinoka. E pe o tūlanga nā le mātau atu iai. A se tūlanga le lei. E lango ina. Ai e tato ui lunga tūla whono. Ina i awa fo ini isi me tūla i mai i tua nei mea. E whai hoi tato testi a te whaua. Wa fo i wa whaua. Wa fo i wa
Ui tatu testi ai te fōua. Wa fo i wala ngā nisi ia tūlanga pe o isi la mea i wa mai. Ia ma o toi fo i ora whamishinoha. Me tatu pui pui iai. E malu tūlanga iai. Maresi mera o fionga. O me wha pē random. Ia rea wha si sira mera o fionga o pō. O me wha pē random me wha fuse ia. Ia o teimi nei ia la test. Ia, tau to mai whina lau mau atu. Maalilia sui o lo tau tūtulai mai o lea la avatu whai unga no fōa langa lenga sili lo to whanga le vaenga lea. Sui o lo to whanga le vaenga lea. Ia, lau whionga le sui o lo to whanga i sisi vaenga i whisa no lea la avatu whai unga no fōa. Io e lau whionga. Sa nga i atu ia le mata upu i lau whionga. O e na saunua mai nafi. O e fo ia e whaururu ia i le mautale nei. A le lau tali mai le palmia. Amul mole la la wafionga ile fonga fitanai. Wa afianga. E fiaturilo ale fayal melia. La la afianga o le faipuli. Me mo na. Melo no ruga la wafiong. A amata tu ile fainga lea. A fai mai al malo le sao no melo fionga. O le mele la fai. O le fai lea. Per me e tosia ile laina. Su e nei mo whala au whasaina, lare si meto e su e ai, lare si meto e su e ai, lare si meto e su e ai. Ai leo malam lama po lea whawai. O leo o mawatu lau whinangalo o le sui o lo tufanga. Ia, la se ia watu se motunga awhanu no fōa. O le whaafita auli le nei, o le whaafita auli wa pisa o ai lo tātou watu no. O ai fo isi sui o le pale mene whao ngā mai le social media. Whaali au latu fina ngalo i le mta upu nei. Mai leo se mta upu e maa mta upu nei pe whato a tupu ana nafi. O le mta upu wa tātou wa aia wa le mati nei a le mta upu nei. O lo ngā nuruelo o fisa o leo le lātou mta whaioi. E whai sue suenga. Ai pangalia. Leo mai ta watu tātou o tai o le atunu. Ai mai se o le maa loo tūlai mai le whai o le atunu. Ua le ma fai titia leo tatou o tau sile e mo tatou fa longo ia fianga o ia tunu i fa fotama fa na o le tunu so ele ma mala le fai nga malo ma unei le tau te sili ia lo to fanga ta ona nei o le mata watu nisi o fina ngalo i se tu la fono ai sila fo pa i o parliament a fai e se tu la fono e le whaatanga ina le tango fio fuala au whaasaina e launga tasia umai le atunu. Lala me alo ai tātou au porkiki rwaenga lo tūlafo. O le tau tōnganga tūlafongo e mō tangata uma. E mō tangata uma. Sa tātou iei fo le vai taimi a maua tūraua le ngangana. A se mea fia whaamamalama e tusa. O le aveai ma se whaasi silanga no fō al pōna pō. A maua tātou le au wala o tātou soli e tūlanga tau ave tāwali. O le tūlafono ana iai, tāngo fia e leo tūlafongo mo le lautelo le atunu, whātasi ma tātou. Langa o tātou e tai matali o tātou e manusina ta i alawa le atunu. O le mafua anga nā, wa iai le anganga le whai ngā mālo, ai mai se foi o au nei o lo taita ia le tātou o a fono, ua tatau na whātino. Tere foi whina ngalo whālia, ai mai se foi nei vai aso. E au ngani mai ai wa te tau na whaatino o tūlanga lea. Sa tātou iai le whaamai o COVID. O le alamea sa tātou iai. E ui o le whaamai i tātou te lei maa whauwhauina. Ai sa tua lalo ale malo. E tau ma whai e whai uma test o le kako COVID. Ia langa e se la le whaamai ia. E se le whaafitau li le tupu mai le tunu. O le melea ma lie o tau finangalo le pale meni. Ni o tātou tau tū se tūla fono. Lea o wha malama matu, lea la fua na mafuai. O na iai vai vainga ia tiau. Tai matali i tātou o manusina ta ia la wa. Ia tātou set apinga se example mo le atunu. A wa a malu tātou i le vaenga lea. O le whaataita inga sili ana mo le atunu la e tāpua i mai. Tau solo mua le parlemene o Samoa. Ina ia tinei le whaafita uli o tātou ai atuai. O le wha maa a venga fo ina i le atunu. Ia ai mai se o tūpuranga e whai mai o le atunu. Wha maruru atu lo tu whanga e tu sara vaenga lea, o le vaenga tonu ana na o iai le ia unei ma se vai runa fua. Ua ta tau ono tātou whaatino o tūlanga lea. E au maa se tūla fono o tō whina ngalo iai.
ai o le taimi ua tatau ona tatou tinei a le faafitauli o tatou ai ai le aga ua maʻimau ai soifua ua fai ai tau pulepulega o leisi Samoa i leisi Samoa e ui e leʻi avea i luma le faamasinoga a ua lava ia mau o tatou moni mau ai o le mea lea le finagalo faalia lo tofaga e faatumauina a le tatou faamoemoe le auli o le aso ma le agaga faaloalo Laufionga, e te leo tali mai i le autū o lau fesili. E iei se a fianga o lau faipule, pe ale faier melea. ia o lea ua e finagalo mai pe e finagalo mai la e tele e finagalo e fai le faaiʻuga lea lea ua fai atu a o la e faafofoga mai le atunuu a fai ala o lou le finagalo lea e tele e finagalo e fai ia e peia o le tala lelei a le alii a le fia ul fale al falsa o sa tonga na ila lo tato fa vai ala la fa fonga mai le atunu o lona winga e ia tato e fina ngalo le fai ale o fai atu le foa ia tato tai matali le atunu lai e sila mai le atunu le al fa langinga o tato tai o malo la foi ta pua tai o e kale sia le vai ngale ai malia lo fina ngalo lo fianga le sa fa pito a ele fina ngalo e fai le fatto le afongere fato fala inga al parliament io lo nga fina ngalo la fam sino Samoa a fa mo le so ele mfanto tu e se alanga le wal fa mo ma le nga fa lo Aftai le o mawar siti na pawal pe o le bala o sa no ngal tai o malo e fa sanga le ofenga benga mandatory e esele pasenga le esele pasenga ne pule malo po ai le ofenga benga a o le na folia a wala mai ile pule le tu malo wale tu la forno e tapte o mai ai tonu i o le melna le tefsili atwai ia o le ala fianga o le na folia pe ale fai le mele o ai le tusa le pesenga nei ma le pesenga la no mai o de lei o le la so Fonga. o le la malia fale atolu malia fale atolu se tu atupea ale we fa fonga mai a ele fina ngalo la fionga sa fa pito fa tu langa le o lo wa fa italia sa lot langa le wa fa la fenga luenga le malo e la lo taita ingal malo non au fenga luenga ina ia muri ta ia so i fua malo lo ina au fenga luenga le vanga na a o lo sila a o lo fesili mai ile ese au fenga luenga le malo ese ta tol au porki e tasia tu la fono tau te ai tasia tu la fono tau a fia tu la fono o lo wa fia na pe ke member of parliament pe ko so stangata lautelo la tunu o tu la fono ana ta ia lai ta to ai malia lo finangalo le fa pupu a ton tau a ele finangalo e tu langa le o lau le fa italia lo finga sa fa pito a se si tu la fono te finangalo ia ese ta to tweeting al parliament ese ma malo le tunu ia ta lo fa la fa masino sa mo para nga fa lo fa mu kai na fono ba talai o me to ese se la fa winga ino le meta pule o te leo fa pe atu e ese le faingo fai pule le tau te tu sa uma pe ona mai lo fa te inga a tau fi o leo o su e oi le be uma ya tato ai foi moli anga leo o ye se mafaunga a pe fa pe wa afia sesi e fala au fasaina le te yo ya a le melia o te ia u fai mai e fai umai e suenga o te ngata unga. E o le fai mai ia fai tātou ma whata i ta inga lelei. E se mea fai nai. Ai o le fesiri lau fionga le fongfitalai. E ave le fai o le o le sue o lo tufanga. E tinei ai le mele. A sue le malo, sue fai pule, e sue la tunu. O le ale tuenga whaasoa e fai e le suenga le malu ai tupi. O mea umai ala o fionga. O le la whape mai o le vainga. A o le mea leo tau tala atu ai. La le malo si anga. Le whaavai ai lo finangalo. Po le finangalo o le pānia. O na tato wo mana malama ai lea. A lo sao no mai whape. O le ala o soso ania tu lo tufanga. Sila mai lea tunu. O le ala o soso ania. Lea fain. Sila mai pe lea tunu. O leo te tu atu. I luma o le fono o le tunu. Ma batu le meta au pulea. Mai su nei o meia la le si me so taia ma le si me fele lai nai ai ia malia lo finangalo langa o leo e sa no me vai ngale a wate atu matangi fu le ngalu ngale o leo a leo o fai atu
a mapo i tātou o whaataitainga o le atunu. O le nā, a ewa te atu matangi le mea whaitai au, a tupu tai au, la ilo ofisa o leo leo whaatenoina, a tupu talatu tai au, tanga ruenga o leo leo fua i alita, ma vahenga umalea, a ewa te atu matangi i whaapea mai, o le hale umi la whai mo le atunu, e le ma whai una nofo nofo malo, le anga o le tupu pea, o a mea tupu tai au, o lo i lima o le malu o le malo, o a mea tupu le lava i aso mai elua, o le ngā ruenga whauaunga ni tā ngā ruenga o leo leo. Ai malia lo whina ngā lo leo a vatu whaiunga no foa. O le tula i maila whina te tai malo, tua tu leva no. Ia, e a papa tu lava ina ia pale pale le tātou mta upu ia mawalo whina ngalo. Ano noa tele. Ona e mama mta upu mama e mele mauta nei. E se alu alua tasi. Tātou tala noa le mele wa tupu le tunu. Feme, o e mantua le tusi e leo na batu. Ua fe lusu lua lua fisu tolu i ate oe. E fai se fufuanga le drugs le tunu. Nā tali nta upu. He la watu e mai ne lau te te ir tai au nei. Tā lo fai. Nā le mele o ile drugs i samo. E te leo va ai el mele o tupu le tunu. Ole me vi pasao. E te lei vai. Lau vionga fong fitalai. Na kopi uma matou. Kopi sui para mia tusi au tusi. Kopi uma matou mi Maliela wa fionga. Ole tusi na mai e tangata. Maliela wa fionga E tua atu. Maliela wa fionga lo tufanga. Maliela wa fionga. O se tusi a leo. Maliela wa fionga. Wa uma na fafia na Maliela bala mai le sui lo tufanga. Maliela mai le sui lo tufanga. Se tu atu le avanor tai tai o malo. Se e ilo ngā tau tai o ngā tai whale le whai wa susuru, wha susuru. Ono sai mai o le tau whatonu atu tātou whono. Le tu atu le avanor tai tai o malo le ngai le whai ngofia le me lea. Ma lia mai lo tu whanga. E le tau whatonu atu a whoe no whoala o whionga wa e masani ai. E le tau to oina no whoala to whaela o whionga le anga sai se e whoe tai tai o malo. Ai malia maia, o la atu le avanor tai tai o malo. A concerned citizen. Ta ua tia te o tai tai o le tunu matou. Fai se fufuanga sa moma leo le drugs. Na fai. Lei se mea. Lea lau o musa e sae net po lau fasaina le tunu. Lea lai tau fai fofo atu. O la le mea tau te te ai. E leo le tu la fono e o tato uma. Tato uma. E le fa peu fatu na o tau. Tato uma. Malie. Au fionga le fongu te lai. E le iso na fai atua lau talo sanga. Wa uma na fata atia. O ai le Public Servants Commission le malo. We are all public servants. Tu lo alfa pe mai o le mota ese. Tato e o uma ila lo tu la fono leo. Po le fai pule po le minsta po le pale mia test. Ala na fa maoni le mai tau le tunu. Ai lo tato mai la fa mai. Ia la wa fa te te. Ai le fina ngalo la ke Tesla fa fela na fa ile fa ngal le malo. O ila o te fa mai o ne e testa fa fela fa ngal le malo. Fa fea. O fianga fong telai, matu vai malu puenga. O le wo umana fata tia tato tu la fono. E fa no tele. Ano no tele se tangata na sau fai nga fai unga le tunu. Ai to te tele mata upu le o matua tato tu lo la basamo. E o tato fati fitifa le malaya tele le ono le. Le ai se mesa faia. Le la tato to la upu la. Tal men fai na nafi. Tal men fai suta sanga lusu ta sanga terwai. La men fai lima ta sanga terwai. Le ai se mea. Le fatu ataloka mai nele lua salau tangata len fa mai nei. Ai sea o tuai nga luenga na fai. Le tato vai lan meletu. Recruit tatu nei sa mo to rua fangal sa mo Vietnam. O fea. Fola fa sain. Ma liel mo te tu nga a fai ma ya auto. Ele ma mal malo. A fonga mai le tunu o le tau fo irfa fitauti. Malie lo tufanga, malie sui mamalo lo tufanga. Ua tau nu na foa la na fai unga ere suia le fai unga na ua mausari. Ua ufanga te ina foi sus fono e toe faali o la tu finangalo le vaenga lea. Faftai tele lau fionga. Le ua iloa, ese lo finangalo, ese finangalo. Malie lo tufanga. O le pare mia, ua e fai mai, e il fai talia, fai mai le pare mia, le ai. Malie lo tufanga, ua e sori fono na wa.
Boe soli fono na wale fa fonga le tunu sa mo. Al fong talai pe mo sa no. On sa mai fale at tot. E o sa. O ia sa nga tas. On sa mai. Tau fa to atu tato. Malir sui lo tufanga lo fionga sa fa pito. Fai malu o tato fai. E leo na tato le fono le tau te fono ma le atunu. Lai fa fonga mai le atunu. Tai o e kalesia, ma so sa mo le la lolangi, ile mta upunu nei. Le usa uno atu tai o le malo, pe ono fai atu. Ma e mausa lir fai ungar fongtalai, e fa tino nei le o fai atu so son. A ere fina ngalo ia fia mei, fai lo fin ngalo. Fai lo fin ngalo. A o lai fa masino sa moa. A o te tatalo atu ia o e lau tofa. Tofa fa tamani. Ai se langa sai sau fai fo I o mta upu fo ngalanga mai pa inga sfu fitu le lava o mai al pa inga nei o le ai fina ngalo sus fono maut fatino ai se sette ka ko example mo le tunu a le lei ona tato fai al fai unga tato tai o le tunu e sau lalo fa fitauti le o tato vai temini e le sangaruenga fengo fia ngaruenga mtangaruenga o le leo lai fai nei yo pe fo na e sa no asol tu la fo no si leo e fo ili si level I lungato e fai el su ai malelo finalo o te le to e tua se avano o le wa mausalil fai un al fong fitalai e fai le tato fa mo le so la tua tu la vano lo fiong al mista fa wa I la sa no O fianga il fong lai fa mole o te si tua ta upule o se sosan ia malielo finalo o se sosan I voi le mele la fai o le tulanga masan e fai fa fose ia in ia le loa tangate pe al audit allora winga la a fai wai lo uma nisi o lo o fa ngai na me te tonu tato mot ia longa winga ko fa nga me la so ngafi mangai malielo finalo na moa ai sa o I ia e ei foi la mai se tualalo malielo finalo so ni tato mtau ia o lau fa to fa la inga na e se foi ma fu nga ia fong talai ne me atu foi fa I sei si tulanga ia ai mai foi fa no ile ne yaso io e ala va e foi tu lo wal up e kamier kanga ka lau fa lo ngaku la ma wor kun mang ne me ane foi fa fu se ma va tu fa si silanga ni ia fa no mai wo tu mo lau pe par fong talai fa no au yo le ta tu sa ili la mi o ton wole tu ne yaso au to te atu matangi le o tato wo sa ili la mi o ton wole tu e fuala au fa sai ia mana tu le wa fai lau fa iunga ele to e fa lava fo I o le wa fa lava le moa I lau saunonga pa wa I o tu e ano tu la I to e lio ole atonunga wa mai il fong fitalai au sita ia sui le mota ale wa tangi el tayauni ole u fa tu fa te nan pa penatu lona lua le usau no mai se lo ngai fai tu la fono fa pito mo mota le la ta penal tu la fono e fa pela I le to te nau mai ia te ia inga fa pe fono nel kapeneta ma tailan fa tu la mai au la pe ia pa fa pe le mele to te fina ngalo se lo ngai fai tu la fono fa pito mo sui malu il palme ia fai testi ano fa penatu e tapo leni ele me le lo fa no note o le fai o fina ngalo la o fiong o fungtela ai fa tau te ni so sui ai mai so sui ma tu o palme malo fa tai o fiong tai o malo yo le winga le tai o malo e foi fa tonu folau le fina ngalo wa tai no malo ia ai fa malu lo fo se ele se vai ngali ngota au lape le sa fa I mal fong talai au tu ale avano yo to fina ngal fa lia pe ano fa yatu ele na ta to le fono la tapu I mai so tatu tu au fa ngal wenga to fi le tu lo talo fa fita au le tatu tu bu ele se vai ngali ngota la apa to fong talai le tu tau le ia na au lape pe fa vai ngale au yo le
ua mausali le fa'aiuga le fogafetalai o le a fai tatou fa'amoemoe i le auli nei pe asopo ai lau tou soifua la atu atu le avanoa le afioga le minista soifua malōlōiga fa'auau lau saunoaga Whaatai atu I lau awhionga le whangtalai mo le avanoa. Tali whaitau e fo'i a le malo e ala ngutanga luenga o le soifua malo lo ina. Tai tono lewa e velo le tau le mani noa ma o moli tini o le langi. Whaatai ai lea I le tua wa leo tala leo afa ina I fusi ai manuia. Au tātou no manu. Au wale manuia o Samoa nei tai au malua. O te pape atu sa iai le sao le sui o le tūmalo si umu. Tu sa ima le talo sanga mo se lato whalimai. Ia ma ua sa ilili ai le matanga luenga whaatasi ai ma le WHO. I le tūlanga tonu e tala whenga iai. Ia le foi pitonuu ma olo iai le role o le delineation policy. RDP ma ua mauti noa ai o le whaingatā ia o na whātautaia se whalemai whaitu mālo I le vaenga mua o le tūlanga fo I leo le au whaingaluenga I le uti o tātou fo mai tau si soifua mai lātou e whaanga yo ina se whalemai I le tūlanga alo iai le whalemai whaitu mālo I lo mautele ia ma o lea lava e whaitanoanga ai mauti noa a whaise fufuanga I msalo po o se medical center ia se mautu mai ia le sai linga lea ona toi longo mai fo I lea o le malo o sui malo le tato whalefono nei sa fisili ia le sui o le tu malo sa lenga ia e tu sai fo I male lato fo mai e sa o lele lava o le taimin nei o le uma toi whaile filinga le tato mtanga luenga ma o lea la toi momoli ia le fo mai I tātou whalemai I koai lalo. Tali nā malwhawhiwhina ia lau whionga sui malu, tu sai malewa enga. No o mai lea I le whawsili le whaafonti, ia mai sao lele lava ia sa ia fsoso ani mai fo I le tōtu ngā lo iai ia poa la au, vai la au, o no le uti uti. Mai ia ofu ina mai se fufuanga tutu mau peta I lua se la wafe al fon whawai ina I whaatupe ia vaenga. Ia maua mai a foi ona tali manino ai le afionga I le palemia taitai o le malo I ona vaenga lau titele ia maua whaamalina I foi le sui o mai lea I le sui o le tumalo whale alupo ia e sao lele lavo ia mai e tauno whape atu o le tūlanga lena le au si ai le tupe whaanganga mo tātou tausisoifua ona le tele o I lātou le whaatumuina wanoa sa iai e le ngata I lea iai nisi na o ese mai le mtanga luenga e anga I atu e whainga luenga I tonu lava o Samoa ia e maise fo ia le fesa ma lātou le nā o nisi fo I wa tuwaro tātou atu no sa ili manuia atu I fafo na sa iai le tupena na pa uma iai peita iane e leo whaititia le lava tā pena o le tongina o tātou tausi soifua o nolo iai le tupe naua tuina atu ai I tātou whale mai whaitu malo whaatasi fo I mal tātou whale mai tele I mototua ia na fo I sātali atu e tusai ma sesi fesilien tuina mai le sui mamalu. Whaatai atu fo I le sui o le tu malo whaasale anga numero lua ma tua whaamalia ina lava ia lona fina ngalo ai tele lava na ia tau mawhai mai I le tūlanga mo le whaale le ina o le tātou whale mai I salawhai o lo whaatumtumu ina ai ia le tātou motu tele a wā tātou whale mai I tua sivi. Sa silingia le sui o le tūmalonga e maunga numera tasi ia le whaale leia o le whaale leo leo ia mai sao lele lava la lava e tūmatila le e lo le lei ia le fale la o fionga le fong fitalai ia ma wa iai foi fuanga o e te taun fale leia ia stemi foi o le a taltan no uma ia fai pule o le foi tu malo ina ia fai se fainga fa faingo fiai e pei foi na ia le tan noanga
a sa tu paitea ma palauli i le whaaleia fo'i o le lātou a lātou whale mai. O mai le sui o le tūmalo sa fata numero tasi, ia le ana tali atu ai e tusa ma le lātou whale mai, le aua sa ili le tusino le ata, ia mai wha moe o le design and build, e wha taunu ina ai, ia le whale mai i se taimi lata mai i le nei lava tausanga. O nisi o tātou sui ele ia whea le nei matanga luenga, ia a ala utala no atu pēr ia ila tau nā whea ia le nei matanga luenga, i tupa alipata i tupa ilunga, ia o se tala fia lena saini le agreement tala tuan nafi, le ala ato e whai fo ia lesi whao popo lo whale mai, pe ia e ono moenga, ia whaatasi e wha air conditions, maisi vaenga wha pēnā, salfia na mo lawa fionga tu sai fo i ma le fa sili na sili mai ai ia ma lau tau sanga ina ia afe atu ia tu langa uma no mai la ia lea i tu malo o palauli numera lua ia fa malo lava o lena tu fa mtalaina mai le fa mau popo le lei o satu paitea ia fa tasi ia palauli tasi lua tolu mo le whaale leia o le tūlanga o le tātou whaale mai, ia whawhataite le lava o le fo ua iai le tau fo mai wa umana na whili ina, ia o masalo pe o le vaiaso faupo o le lua vaiaso o le iai le tātou fo mai, e sui ai ia se tamaitai o malanga atu mo tong fitinga. Ona o maila ia lea i le tu malo sanganga mua, ia le lava sa iai le tūlanga lea o le whaititia o tupe tu ina atu mo le soifua maloloina ai mai se lava ia tātou fo mai ia whapea foi tau si soifua o le tūlanga lei ia awale atu ngalu o lewa ia le tūlanga whapitoa i mwhaiaina tongi a tātou tau si soifua ia whaatasi fo i manisi vaenga tutu mamau mo le toe tau mwhai e mau main tātou fo mai mai whafo e soaswani i le pisi tele o nai fo mai o lo o tau wasa sa inanga luenga li nei fo i vai tau. Ona o mai leo se whaamtalanga i le tu malo palauli numero tolu, ia e pei fo i ona e soso ani mai ina i mawhai ona maua ia tātou vai la aumwhala au ia naua tali atu le malo o le tala fia o tātou piritu ua pe ona iai le 10 miliona le ua whaititia pe toi 5 miliona le toi nei wha moe tongi uma ia pe a pasia tala tupe i le nei fo i pae inga lo tātou ngalu e atuai. O mai lea i le sosoani na tuina mai e whale atatasi ia o le tūlanga ina ia mawhai o na ia ini e malulu ia o vevela tele whale mai ia i le ngata fo i lea ina whaino toi whaopopo ia nisi se leni mo le tātou soifua maloloina. Ia i le tūlanga nana o le whale whailele o le Q7 ma le valu, mental health. Ia o le sa siasi fo i le maloa nafi o laua o iai e malulu i le tātou mental health. Umano na whaila o asi singa ma le purisili ia ua matua manaia e malulu le whale whailele pena fo ina Q7 ma le valu o se tala fia le na o sosoani mai lava le tātou malo e whaale leia ia vaenga ina ia whaingofie ia ngaluenga fo mai mtau soifua ai silisili ai la tōlo ngase. O mai la ia lea i se spesili na iai le vai maunga wha e tusai fo i ma tūlanga i tutono soifua maloloina. Ua mai on whatatia ia la fua e matai tuina ai le whafoina o le talo le tupe fou ia mai wha moe e mai ale leio na tongina ai tala futu ua ia na iai pe ona tali atu fo inisi o sui wha moe lava e awane i to iai tato pili tu ua pe ona iai pili tu ua mai luafe lua sifulu se ia o mai lava i le nei tau sanga ia whaistatu a mtanga fou mtato ngā lue whatasi i nei whawhaingo fie ai ona maua tato vai la au mwhala au. Sui ale tu malo vai singano numero tasi,
ia o le taimi lava na e saunoa mai ai o le taimi na na fono faatope ai le matagaluega fioga i le tamaitaʻipule ia e maisi foi ona tafai ina ia faia se fono tele e faatalanoina ai lau mataupu na moli mai ia o se talafiafia le ua sui atu lau fomaʻi ina ia aua na ia e toe atu matagi ia ua le soifua malōlōina le gata i lou itumālo a le siʻu o fanua auā e faisina mamao tele mai tuasivi o le tulaga na sili ai foʻi ia le sui o samatau ma falalatai ia faafetai o lenā ua faataunuu lo tatou faamoemoe le o toe mamao ia e fausia le tatou falemaʻi o loo iai lava le seleni na tuuina mai e tatou paga e faatino ai lea faamoemoe o le na fai le fesili a vaisingano numera 2 Ia, Maria Fenor, finangalo le fionga le minsta, o lo tu lai mai fau la vea mai fala time samtau. Le se manatu e fala ve la vede, sa unua matanga ofia le fionga le minsta. Ai faftai, tu lai atu mole atu le nganga faftai tele. Le wa fionga le minsta, no le tadi le ia foi o fa manatu nei tu malo. Ia, a mai tau mai. Tele o teimio la unga sa abel sau no ngale fionga minsta ale la watani mana ya mani temir taya mole tu le nganga faf tai ai pawasi me oleti tau fa popo atu ona ole mato fa mai le sa fu e fai na alu to lo mai ya ole la le fai se fa mai ole fai se medical center ona ele laval fanua e pe on tu inatu o tal sanga la le tu inatu la fionga minsta ia sei sisi la ne po tala fe ngai le fanua o watu a fai ele ma fai ona fausi ele fa mai na o se medical center ia te talo ato le tele isi fanua le tu malo ia lo fa sa uni mai e ma fai ona foi na tu fa tino ele fa mai ai fa fte tele a fte ile mana tu mai manu tele le fionga minsta Aro faftai, ia, fa wau sa no ngalo fionga minsta. faafetai o le afaia lea lau afioga le sui mamalu ona o mai lea se faamatalaga e tusai ma le sui o le itumālo vaisingano numera 2 ia o loo magalu e faatasi foʻi i lenei taimi e tusai foʻi mo le faalelei atili lava ia e maise le utiuti o le ʻaufaigaluega i le latou foʻi pitunuu afai e saʻi ia le tatou falemaʻi lea po le itumālo lea ia isa taua ma ona e sa o le lei fai o le mamao mai tuasivi ia o le puegatā foi o pasi ana i tagata ma e ala gatatau ana iai fomaʻi taimi uma lava pagā lea o le toʻalua o ni fomaʻi i totonu o se falemaʻi faitumālo e tatalo atu e lē o ausia e tatou ona o le utiuti o tatou tagata faigaluega faamoemoe ia atoʻatele lava na i o tou alo i lelei ia le faasaenisi ia unaʻi i le tatou aʻoga faafomaʻi le iai manatua e lua tatou aʻoga o le OUM ia ma le tatou Samoa Medical University le iai e tatau lava ona lava ni tatou alo mafanau e faatautaia lea vaega ona matua afaina tatou i le utiuti o tatou fomaʻi ma tausi soifua o mai lea o se faamatalaga i le sui o faasaleaga numera 3 ia o te loa na ua uma na tali atu foʻi ia le tulaga lea ae paua o lea leaga sai ai sina usoa faitau e faapea e fiu ia le faletua o sio aʻu soasoani o loo magalue le minista lagolago e saʻili ae fai mai o le taumulimuli mai le minista ia e malie o nisi taimi e galue tele ia i le falefailele ona fesoasoani ina i malosi ia failele mai latou a o vai atu na foi te nau e te apalai e tauna apalai sao i le sui ina i mwhaina lua to lua pe a whai o nau ta ina na o lau a whionga sui mamalu ia o na o maila ia lea i le sui o sat paitea whaftai le sui o sat paitea e se lau taulanga langa i mele lei whaftai leu whata oto mai le tūlanga o le au te tele o tauma tātou sui mamalu mai palauli ina i whaatino ai vaenga i le o au iai le mawhai o i tātou. Ia, te lo le watali atu le mana onga le sui le tu malo ali pata i tu pai lalo, le ua whaatau nuu ia lesi whale mai o tātou
sa o le lei lava e fai foi sina mamao i tātou mai ale pata i le whale mai tele mtotua ia mao leo toi whapopo isi mo e ngai ono o lo whale mai i se taimi vave e ala mai lea mal whainga paanga mo tātou e kalesia le kalesia e Yesu Keriso le au pa ia o aso ngata ai o la to wofo ina mai la to te fauina fa to tonga ina ia fa tasi e foi ma vaenga uma e te tau wai ono fa manu ina ai ale pata i le tātou whale mai la lo manu ia ono maila ia e fesili yonga onga ale sui ale i tu malo whale atu tolu ia fa malo le sili ia e sao lele lava e tau mai ailu mata alia ina i mawhai ona manino ia vaenga ia mo le sila fia na e whaamtala mai lo le tūlanga ia le uti o vaila au whala au i le tātou whale talvai ia no wo ai ai ma whaila sisinga ia ma o se whaafifianga o se tala fia mo au whianga le sui manu o la lava ia i foi ia isi vaenga o whala au e ese mai whala au le te mo mia e whaisina whaapito le whala au lena e sauno mai ai a lai maua le si tuainga e mawhaina tali atu ai i le whaamoe lena e tā ua ia mai te tauna a whapele maua le si tuainga ia maua le si tuainga ma le si foi tala fia o le aso ale nana na e anga ia tuai ma le maua vaila au na tau nuu mai tātou o ka whaatopetope mai fiti o le matua mātou whaamoe lava ini ia tali ia mana onga i tātou ia ma laua maua ia tātou vaila au whala au e peina e mo mia i te tonu tātou whale tala vai i matotua ia o te loa pe ia o na pauna o nisi o sui na fea ia sia mātou ia ia whenua le whionga le mistalo tu lai mai whau la vea whale atu tolu mo le whamalo le whionga le mistalo mas whaila whainga luenga e stala vane ai tasi le mistalo mata alia malo malue e ai o le mea moni le whionga le mistalo pe on sa noa panemia te le whamatalanga te le tala mai le so e le o se tala vane ai ai pe ona utal no atu ona te le tu pe la tanga lo ngol tsoi e sa no mai o le ale se swinga la yel tat fatal vai pe mai altala tu pe ne e te tau ona ese swinga mai o tala ho ia na tal no atu ai ele se o tala ele se tala lai fa mo e moni au ai ele tasi ele lua le tele o fala au ele o no mai o le kia to le tato tanga lunga o le siva nga sa ula ngala o fiu o tato fale o kiseni te le tu pele a mai ya pe ale te mantua ele 11 tala fale o kiseni sa ye fo tal wai ale tele fo fale ton e ma le siva nga mo muri la o fiu ele te tau ona afia la mtanga lunga i tapu ye fainge ele te tau o le o mon tau tino el malo mai la to mai swao o la lava ma joy el pensin lo no wingo ele te tau na fia la mtanga luenga al mende leo mo fuimu e tau tu tala lo ia awar so fo malo rino le tunu e manu ia o faiva paftai malo faftai ia tu atu le vanoi lo fionga le ia o yo le tu la ia tu tai malo la foto lo fionga i fa pula atili ona o le totu ngā sioki o tātou vaila au e le alol malo sao. O le mai lava ia o lo tau whai whaatulanga le tātou system fau. Le o tātou muni mawina se furu lua miliona le eita lafu. Oka. Ona lea ere o le tupe. O le a process mo le procurement. O le oka i vaila au. Aina wa malanga le minista WHO telefona o tau ver mtanga luenga no bala au lola i mtanga luenga mai pola tonu al mele tupu no bala au ai fo i male au fai fale tala vai mai samo e o mai se so ni mai pola al mele tupu o le tala no to ai e sioki fale mai il malo ai le o sioki chemistry umma leile tunu o inana no to mali ai ne te wo fa pe sioki il malo to sioki tu ai fole tala vai lai va vatu ala la to mau na ala na mafua ona sioki me le malo o le tongi o pit
That's the main function o le tupu ai nei le a mai suppliers o vai la. Ia pe ono fai atu, ta te musu ai fai le tala le o le tuwa. O le fato aiva masina o le fai ngā malo o mal minister. Ala ngā luenga, leva na te tauna fix mai tau sanga o solo. Ia o le la fix. A le anganga ma le wha moe e watu lau whaftai alo ia I whale tala vai lava o le lango sua mai le tatou malo. Tama whanau o le tunu lau o la tau set apa la tau whale tala vai. O le mauna mai, a whai e sioki le tatou whale mai. E leo sioki la tau, le si mea na la tau whautua mai. O a vele mea nei o le ave fua o fua la au. Ma le whatu langana le le. Wo o rola le tūlanga le, o le watu whatau ngā. Ai ta tau lava o na yeile a inga, o le tutongi sina tupe soani, e o mai vo le teimini nei nai tō si fia. E reo wha malo sia lava le fo mai, le fale mai le tūlanga o le onga o pidi o ngase ma mea. Le lava e tu tala loa, ono le mawhau o le services, o le mea tauna whai mo le turu. Ai pe wo tō tūla ia tūlanga le tātou fale o kisene. E le alo fo le ato le la, wa umana fale o kisene. Le ai se supervision, le ai se monitoring. E na oro le tūlanga na, o le tū whaua ia whapea. Po le ia le mena o mai. The purity. O le ale tu eina mamao, le mamai o ke sene ne ma na vai tātou tangata. E ano whātua nua voi la ia, oi le Oceania cash la iai oi vai tele. O le leva na tātou mafuta ma le na wharekesi sa moa. Sa lato sapalai o mamai o ke sene sa o le tunu. Ia, whaafitai tele fo I le malo tutuila mamanua. Wa ina tātou tua ia Iova ai lau mai o ke sene. Ta whale ton. O le tau tong fiti leo maua o lau toiola le tamai supply la iai plant. Ai o lo tau whaapipi ia part o lesi plant tele lena ta tala terwene. Au whale tonu fo. O le whaafita au di lava o le lei o le waainga o me whainga luenga le malo. But that's the major problem. O le ia I le tanga luenga o soifu malo loina. Tulanga fo I tātou tāwale sao. Nā toi liu tō whal mena I tātou services here. Whal mai leo, whal pui, mai se ia le ambulance services, ma mea nā raftu nā I elmel tulanga lea I tātou whātulanga nā ni teimi, whālewa tu whāfosei. Malo whaftai sa no, lo whiunga teitai o malo, ia le mai tau watu o le... Ia la tu watu mua la le avano le whiunga I le teitai o le ituanga. O te tule atu mal whaalala le mita apua lea o le tongi o ei tālafu. E leo se excuse ka le whengai le mea. O lesi mafuanga kelea lea u ke mamlama iai. O le vaku o pilinge I le official kupe. Ai fasili le official kupe. Ai maisa la tong fiting o tate fafo. E whaamtala le iatu mta upu ia. Mea tonu ana ele mwhainu whaamtala le lei. Ele mtanga luenga le tupe. Le latu wa ia ilanga o meia kupu soa. Ai tau tele le talatala noa il tūlanga le alvanga lo na lua lau fioka. Kala kua ngawhinga o la kua o kialu. I kua crash mai le ia ta'avale luma e afe le me afe ai. Sa au whautua inu fo I le sa pule ai. E kaunga whaavangoa uma. Paka ia e whawhengai mal whale mai. E awhia kwai ia tavale I tonu pe o mai fo I tavale mai tonu I whafo. A lalawa I paka ia tavale. Ka kaunga whaasa uma vanga lea. Langa o aku ia ka vale ia ambulance. E kelkele vavele alua kul whaasa o inga ole. O le soifua. A walewa o whakuainga le ila pule momoa. E kau o whaise melea a vese umapaka. Whalao lao ia mea ia mo le whasauinga o soifua tangata. Ia o se tua lalo, kako ngā luenga te whakasi. Malo whautua lau whiunga teitai o le tuangai, e lau whafonga man minsta o la e ia mo le pā wan tanga luenga. Whale atu tolu o le maua e tulai mai. Tei le whiunga le palmia le tali mai. Le nganga nao tātou ni le palmia. Le whawhitau ni e moni e le fōu. Ai on me foi le ngare ngisiti o ngai le me o le mo de mai o le malo ai mo i tua ia le ko silfia ia ele ka foi e mo kwa taunga ta tele tua fan mai tua e fa ftai le ngai luma alo ni foi o lo fion fa sa o me le
Awa ele fengo ele a foi o payment. Ia na fengo fi. I don't know. Si sa ai ilo uso atua o ina lu tenu fu maina. Wa ia nga ule va ia ni me. Mar fa lava. Aftai. Ma lo fa ia mata watu o fa mar sa no nga lo fionga le minsta. Ia fa sa le anga tol. Ia aftai mo le. Ma ia le fionga minsta lo tu lai mai fa sa le anga tol. Aftai e va be foi ale. Ese lo fionga le minsta e te mita foi ai o tele te mie e ta sanga tuai fa pena o Natalia tele ta sanga tuina tuai o le venga mo mo salon ta foi le fa la tele mo ta to fina malo ile forma ile to civi a tu vai to civi sa era official pandemia sa era official family official leo le wa mata na ese te ta si mai o se fam snonga ia ale la me fui faps non i salon ai o lisi tau sanga tau tu na tu le la un taluai tu langa le pen fento e fatere ni sta muenga ton ta fel mai to civi e mana ia lava ai keep pelta tu fel mai to civi a wale anga ia tu ori totane mai ma le fasarele o le vai na e tau sanga tu te wa bo foi to ia vese mai ia le tau tu tu no i matu tangata man matu nu o si me vai nga lo fionga minsta ai la nei mai mata tu le pale a matui tunga pom tu si mole atu si ufanga wa au le leia to pa wa pa matanga na nei lu mor fan mai lo fiong wa fa o ya ma se tu pe matu tu fa wa o tu le pale ya au le lei so fa tasi tu ya le pa na ya tu o lo ma to foi el pale lu mor official leo e na foi el matu nu ya en foi ya matu tu ya na ngai feste leo lo to ar fan mai ya por afa oia mai se amanoa mato te fa tino tot pana ina au le ya le funga ponto si sanga ya e fa tai mo mata pu tai mai no fio alo fa tai ia o le ala ia fa le alupo ia sa no va en ale official le so formalo lo io sa o ia tu le vanoa ia ai ona o fa longa tu so fa ui le sa noanga ala fionga men star ai langa sa o lo se manato ne usunga fono ele fa mama toto ai le ta o ele ia fe le fionga minsta sa va tu se tu o lalo o no na o mio mai ta wina le tele o ngase fa tele ina foi numero ai lua la me sa tal sanga ia ele fa ululu yo le officiale o fa mama toto na o mia se la to fale tele atui nei lo fale lo fa ngai na wale ofi ia ngase i sa va ile a male au te lenga fo ina o to es fa mtalanga mana o mia lava ni no force tele o fa tele ina lava ngase ta ua ia si vaenga nei ona to tele la ia afianga te tangata la tunu wa afi ai na eta ua o muso to ya se tala i lo ta ua le budget le nurses le to ilalo manino lava la sa noanga ona watele ia la tofo o tu wala tunu o le te fa ngai na se leni ai fai lava si ofo tolu tesi male fitu miliona a level o mafofa o tele yo tama ina na I umai le NUS le graduation o vea on o tausi soifua ea o yeise budget ea fi et ia fa atu pe ina ia tangata fo tama itai mali I fo ne la vea ma nurses ba be afa pe wa ilalo o tu ilalo le budget o le fito so atu le aftai mala no le fiona fo tala ia lo fa formal minsta se tu la mai lo formal minsta fa tai atu I lo fiona le fo talai mo mole tu fo I fa tai lo fiona le tai tuangai monia au au lavan pui le tau fai to tau tong fitia ma la avile avea e tu sa ma le fautuanga talia le fautuanga fa tai tu fo I le si uso tu ofe le sui o fasa le anga numero tol tu sai mole fautuanga wa tu ina mai ia o le tulanga na toyo I ile saunoanga le a fionga sui malu o fale atotor ia e monia au e fou ele tuai le tatu fale o kisene pangalea e iei vaenga o le whaingatai na maustangata sa mo e whapipi ia partsia whapitoa al tangata ma le lau tali mai tau nuu fo ia le parts o le masini le tatu te lele na fo e mei New Zealand
le fo wo fo ina mai tanga tale na te fa pina i le o mafai e tatou insinia i nei Samoa ona fa pia le vaenga le ma o le a faititia mai la le toe au mai on tatou o kisene mai Amerika Samoa o sauno ina e le afionga i le sui malu o fale alupo fa pe foi ia sui malu mai fasalanga tolu e taitutusa ia lua atunga lunga a wote lupo pole o lea ua fofoina fai tatou fale mai tele lava e 2 miliona Amerika le na foina mai e le tatou World Bank uma foina matu ova ai e fai la isa le longa e 2 e kana ua iai ma o le fa moe moe na e mawhai ai fa tele ina matali la tunga lunga au ai ia au ia o te tala no fa pito e uma lo tala no atu tu langa fa ma toto ai fa tatie fa pe le wa ia le la fo ini tatu fa mai tele le fa pe na fo ia la o fionga le sui malu fa se le angatol ia o te lo la fa tele ai tu pe ia tu si e fai pe mata tu fa le mai e lata mai ai o matu pito no uma fa le alupo ia mai matu uma le tu tane la o fionga ile pongtalai o mai se fa mtalanga fa la o tele o le tala fia ua mawhai o na ofo ina mai ia se tasi o fale mai tele whapitoa i fiti e whai ai e training e toa whata tau soifua leo la malanga atu iai pe a malilua vai aso na malanga atu leo i la tu e whapitoa la vai le ICU ia whatasi malifieta a mai ala tau e fo i mai le whalna watu le sifa e whatasi ma se fo mai ina ia mawhaina whaitong fitinga o fatu ia i tātou pento silafia wa mai a ia tong fitinga e tolu i nei Samoa ia maletasi fiti o se tala fia le na mawhai lava na anga i mai fo mai lea mawhai tau tonga i nei se taimi wha tope e mo mi ai ia ma o se wha mianga fo i mo tātou tangata ai mai se le tūlanga le ngase o le fatu mo le silafia le mautele nei o le masina o Aperila tusa ma le se lau i la tou na whaamanuia na siaki ma whaia nisi o tong fitinga le fatu i nei i Samoa e ala le whainga pa anga ma fo mai Thailand whaatasi ma New Zealand ma o le lava e anga i mai tātou fo mai i tau sanga taitasi mso swani se fulu ia fo mai saina le fo le asui fa ungole masina nei mai tausanga atol to fulu lea ma nga i fo ia la tou am tafa i tau si fa pitoa e ma faina so swani ia i tatou ia mai o la tou lava i tonu om to tua vanga na wa ia se mana onga tu pito mai tatou fale mai fa i tu malo i tu atu ona o mai leo sa ufam talanga la o fionga ele fong talai o le fa mai nei o le fa ma toto e le o se fa mai e fa ngofie son tati ai a puti le soifua ona fa ngofie le lona tati e fa pe feo na puti e a mai lava i lau ai e pe no ta ua soifua ne lo ta mai titi sa ola na tau mafa sa ola na ini sa ole mafa fau a mawhain tu whaatasi le tolu lea. E ala lea onga ata matina. O le ale pine o la whaalo loe tau sa ilis tonga fiti lona ngase ili se fulu tau sanga. A tupu ae o malosi. Ua atili eino whaonga o ia se tama o se teine tau tua mo Samoa. Se ia o mai lava ina matua. E o atu lava se lau tau sanga. O a vea ia se fau tua le lei. Mo isi tupu langa whai mai. Ma o le lu ia na o te lu ia ili maotal nei. Tātou te tau mawhai lava ina ia toi whao popo nisi moenga e leo se tali na mo whatungao. E leo se tali le masini la o fionga al whongwhitalai ma le mamalu le maotal nei tūlou. E leo le tali na. A wafoi na o se wha moe whae e le tau. Na o le 2 tausanga, 5 tausanga, 10 tausanga, tātou te ilolon tau nuunga. Ai a fua mai loa ina ia whaataua ina lou ai ta maa tina maletali o ngā tonu Yesu fia matanga tau le ai se drugs le ai se whaamisa le ai se ngaoi le ai se pipelo le ai se mai
ua atoa lou tagata e whaonga lou tagata te au nai mo le atua e file muai Samoa. Ma o lau tautonunga na, o le taunuunga na, o le wha moe moe, a whaito te le tau mawha le lau esi, le vili mai le taimi le nei, e se tangata Samoa. Ia, o te ole atu. Ia, malia whenua le whionga le ministaulo, tula i mare taitari tuanga. Tau pulea ua o iai e le saunanga le whionga le minister. E le vo uman saunga le pale mia. E whaia tātou tui. E loai po ai e tā mawhaina i le aisa. E tāua fo i la e le tūlanga o tā mawha. O te whaafisili atu pena siaki e le tō officers mea ia avane e tali e sua a le tātou mauta e nei te iwa ma mai o toi ma tātou uma. A o le te nofo a oe watuai ia le whautuanga tāua moro so i fuore leo le li pāle mia ia ma mato uma ia o sintua lalo tāua e le whionga le minister. Mahalofa aftai lau whionga taitai o le tuangai ia e manatu ona o tātou taunu tonu al tātou malolonga al tai au ona iai leo langona no foa o le a whauau saunoanga mātanga o fie whatupu manatu o lau whionga al minister so i fua maloloin pe a tātou toi taliu ma le tātou malolonga al tai au o te whasisi latu o whatatia ese ngā ruenga al whono au whai tūla whono o lana malolonga e masani ai o le tai au. Natural Samoa water, the taste of nature. O te whasisilatu atoe amatalia nei te urumanga whono au whai tūla whono. E whatati ese te urumanga whono au whai tūla whono, lo tūla i mairi suius whono mo whale atu tolu e whaula veri saunoanga le whionga i le minstao so i fua maloloina. E le tu atuina la le avano le whionga le minstao mo le whauina o lan saunoanga. Ia o le atu atu le avano mua mua i le sui o whale atu tolu. Mo le atu lafta i teri lau whionga mo le amanoa. Fia mo moli hoi fa aftai tele le fionga ai la tusi ma le tanga luenga ala mea moni to a tele ana i kilo yo fa popol ni lova ya so el mana yo te usinga ya au tal fionga i tonu foi man mata upo o sa no nga ta u ala fionga minister ma sa mata no la so le ana sa no ai a vela fa malo ma fa moni lan sa no ya ole fonga ta ma fa le ai la sa o le tulanga mai o le funta fai mai le tato palmeni taimi o fonta lai le fiong palmia ni ta fai ei sa valinga ya onga ma tanga luenga ma le tunu i me level nei o le ai e mi se tupulanga laiti o le me nei o sa o le me paul me wa tol fau tuanga i lau fiong o le te ma toni taulanga ma te tatanga pe lo su tala tor su tala le tupe fa vanga la fiafi fa me ai e fua la fa tau i la tupe la hu e a lo tu la fa lo ya mo ia me ia na fa tie la tupe ai le tu sai ma le fonta ma
Ia ole wingo fautuanga. O tau ona o alam tanga luenga hoi lea se singa o loa mai whafoma tūlanga whapea. O tau ang tanga iai pe whanau lau ngai. Aso ia, al lua piso po te lai whatau, al pama mal Pasifika. Al temine, tu iti luas fulu isi toi ngā piso po. Ia tātou te le loa tūlanga iai. E o i e lengi se kulou. Ia le hoi lau o whaorongo i mea tu aisa. Ia, te le tawhai atinau si le fia mea wala umai. A me se pa uma moe ma. Ia, e te tau ona iei fufuanga lau fionga. Ho ien maru se anga. Ia, me se tau na iei tono price control board, me si board ngai iei. Inga ia fufua ia, tātou loa ia. Awa e ala ona whatau mea ia. Ia, o tupe maua ma le tau ma le available. Ia, ma le whaalo lava, whaftai. Alo whaftai. Ia tu lava noa lau whionga le minska wha wai lau saunoanga. Tari fwoi tau. Whaftai atu i lau whionga le whongfitalai. Whongfitalai. Ia, Maria whenua le minska lo tu lai mate i tai o tu lava noa lau whionga le paramia. Kaisi onga o le taupu le o i e whautuanga le whionga le minsta so e fumaloloina. O le vai fo o le tūlanga lea tūnga luai sui tūlanga leu tatou o i e ngase o le tunu. En si fia le tue nāma se laina sulua miliona le tatou tupe le whaaru tausanga uma OVC program. A le lifo ngase ia. Ngase o wha mai le pisi, toto maulunga, suka, fatu, ate, puta, liva. E mafua mai. I tau mamafa o le tau te tau mamafai. E le fo isa no le fionga le midi minsta i le tau o le mere nei. O lo usoi fo maloloina. O le nai o lava au. E tai o le tula mai o le tatou fai ngā malo. O le tau tue la langa nei le amana tatu pela o fionga le minsta le tatou prevention program. Le ana sa no mai nei le sui o fale atatolo. Lua afe sutasi. Sa wale pule serial fale mai te mina ya te awa u fonga fetalai pen faina matal por kala mene ya matal pare mene sa fa ngole spako sa moa healthy living sa e lo polale pala uteleina na mato tu la ya to fa ta siel pale mene ato e le faini vai fa fai o au sa te fono e mato o mai amal te le tu ngai o te le tu ngai le fionga ya honorable Paru sa lue wha pore lua, le ala ma le maanga umalea. O se matua i tala inga na matua i matau tia i le wha i tia la i lalo mea, o na wo take, a onga. So i fua maloloina, matua atu e lima whale a onga matua pala vivia, matua atu loe mo tae pa u malita matiti i flor whanga whare lua. E so ana na whai unga tapuni i whale a onga na. Mato atu i tuai si umu i palalau e matau tia le mela iei whare le taua. Mato atu i tua nai e matau tia. Tu lau lava le taua tapuni e fwoi palalau e tapuni a tua nai. E mato atu lau le taua langa e matanate le melea. O le mato atu isi whale i aonga. O le ata tia male ato lau fau te tonu le whale aonga. O toilet sa tamaiti. Male ato maa. E lei tau mua alo le pale mene le mato mai ro fai mato ripoti. Tapuni o mai la onga na lima onga tapuni le melna. O le fua wa aia na mai le melna, o a matala na fete na ia o le fonga fete lai. Ma le pule nga fale malo. Me wa ia le malo, wa ia le pale mene. Inga luenga al fonga fatonu, al pule fatonu. Ya, malo si anga no o le pale mene. It's a mandate of the National Hospital. Atu lo mandate al fo mai, so fo malo loina e le feta vita puni lo, e lanta puni. O le mele leina maua mai na lima falea onga, tai 5 miliona na fai ai. Ai fai ai tua i fale vao, fai ai palalaua, fai ai manono, fai ai oi o feu. Ia malesi a onga 5 miliona i falea onga tasi. Na whana nau mai nā ele mātou sa ili linga ma le whautuanga nā mai. O le tūlanga sa o lawa, o le whautua ino mātua, ewa aita maiti i mea te tau na tau ma mawhai. A vese sai mini, a vese me ngaoa, a vese me kimiki, a vese me sumadia, a vese uma mea. O lea a fia ila lato soi fua manoloina.
Ma le lua fe lusu, ma le lua fe su tasi te mina. Se fu, le la lusu tau sanga. Mai mauela. Pe ana faa wau mai e o mai te mina nei. Se manu wa te le si tianga. O le suinga, o le system o le tau ma mafa ta mi tiao. O le mato kurupu folna. Na sa vali ma ave ia mo fruit trees. E to tō mai to tonu lo toa. La e o la, ai ia na ia onga lai, e o lai mena na, o le wha nau te inga. Ina ia tutu whaatasi le pale mene o Samoa. E promote la mera. Mai o te tua lalo atu i lau fionga le whonga whetalai. Ia, o te lo se me te tau na whai. E o ainga o komiti wha pale mene a wanoa. Ia, mātou te o, a sa mātou sa vali whaatasi ma le minista o le. So i fo malolo ina na teimi, le fionga atu i tama. Ai na ala na taofi, ua taofi. Ona whai mai, awane ia i al pale mene. Inga luenga al fono faton ya le la utato ba ile to nei la le utato ba tu la o ita meiti se furu mo tu puta usanga la uti singi fa makoko non communicable diseases e tatau ona matua puipuia le system mo fa na uma nei ya le tau mo fai fo tu nei non lua ma fo anga ton wa na le na no tato malo e fa tato por calamele o me ai tu ton wa ai Paulo le awala tātou te tue whaafo i ele tau mafa tamaiti i mea soifua maloloina. Ea mau te talo atu pēr le tātou pale mene o lea maua lea wanoa. Ma e pau whole le teimi na matua i tutu whaatasi ai lo teimi whaafonga vetalaiti. Se wale koe pisa kere le kua ngai. O makua mako ngalu ue wakasi le mele o le whamau tuina le whamau e moe lea. O to talo tue lau whionga le whangu telai. E pēr kong koe whain mele. Ka fia fia la ula valo la rida o mo le so ngol so media ma ke le kala se i ka fai mai ai atonu o sesi mafu anga le leilea e toi fotua i el mele o le parliament o le fono faton o la tomta fai o le ngaru ino mana onga uma sauno mai ele parliament o le tunu o sa to so ni atu le mele fa ma mala mala ta u ole ta upulen sauno i ele fionga le sui malu faleta Malo lava sauno le fionga te tai. Ia tima inga lava wa tau sio so ifua malorina si tatu tunu tu la mai lo fionga minsta fa wa lo sauna fa te atu lo fionga fo te lai mo le no fa wa fo years italian malo yala le matum tanga wenga o mai se fam talanga e tu sai ma le ile matou lava tanga wenga mai o matou mai tawina ele ai lava se awala e vave ai ona fo year fa fita uli lo fionga fo talai o lewa iaita to fono fa vai lima suma tasi le lima suma tasi le o le iai uma ita to itono le tato mo fono ia le ngata i lea tu le to o le tato fono fa vai te tasi ia fa pe fo ia awaluma ia mai se ia tinam to mai tai e fai ngofi ai ona avele tala lea ele ngata i fa malustino e fai tonu fono fa vai ia fai fo ia o fa pitoa atato fo mai tau soifua mai la to fa pitoa tau mafa ma o tau ina ai ia el committee ia fa tasi mai la to e mo leva no e tu fai na toile tala le ia e fa pe fo ia ma wai va enga le no fa tala ina mo o lewa ia nisio committee e anga ia tu i nu tai tasi ia ma fai la to screening fo ile fu ai le toto male ia fatasi ai marsuka a maua ila toa matua tautil mawalunga ia ona refer le fo mai ma tau soifua ia ona faile estong fitinga vave e fa ititi ai fa mai le pisi e ole tulanga le na ia o te loa lamlam fa ia se fa mtalanga le nei foi mtanga wenga ai o te loa le fo fanga le malo le wa ia le tato mtanga wenga fo ta o ainga banga sota a inga o le mutua taua o ainga o wala fo ia ma fai ona fusi mai fa o malo ile o ina le tau mafa o le inu ma le mafa o fa o le lei le ngata ilea o le fo ia inisi e kale si e fai la tua fe fa le ainga fa ma losi e tatu ainga tala noa i fa nau fa ma losi le o ina le poto sala lau ai sili ai le o penga sili na fai matatu toa o le tuspa ia lea i tu tonu o ainga fai mai se tasi o perfecta no fai tau ilan tusi ia velo ainga o se tamai langi ile nei la lolang
ma o se quote e pele lo ma fau a wa a putia u se o mai ai I o te ton a o le lang a le o le lang I ale le ainga le fau tonu la lang ma o se lu I foi na mo tatou ina ia mautinoa e ave tatou fa mo ai tu sa lava pe tatou te pisi e te tauna tatou tu fatu ma ia vei tatou mamaro tonu tatou fanau tatou fanau usom tu fafin ona le pine le ai sa o le nganga tatou te fa yin fa tonu ina ia tatou ngaluenga ia o te fa tele atu lo I le matum tanga luenga I le fionga I le fa ton sili ai fa pe fo ia le fa malu lo I to fa lo la to ngalue ia ai me se fo ia la to pule sili langolango ai sili no fa ta ia tu fo ma im tau soifua ia e langona lava le fa no no ni staimi on o le telefo yo tala fai ina ia tatu fo ma ia me se tau soifua sa o le lava pe a fai fa ta mala le la to alo ino le la to fo pangalea they are human ia fo taimi ngata ile la to ma losi ma la to ta mai ele o la to fo ni robot e o la tu langona e o la to inga tausi e ia fo la to tu tausi e fo fa nau ia ai matu te talo atu fo ma im tau soifua a mai ala fo e tatu fo fa tasi ai a wasi manui o sa mo nei malua ia mo se vi ingo le tua fa ta ia tu fo I so sem tata o fau tonu o tanga luenga o soifua maloloina o le aso tona I lena te atu nei sa fais fa unga tele lava I Brisbane o se tasi o vaenga o loo taitaina pe o veia o le Minster o le OUM o le Oceana University of Medicine e to lua alo sa moa ma o te lopo o se tasi o faipule ona se tasi o alo fa taitele lava fa au pengaina o alo nei o sa moa ua mawhai o na pale atu I se whailonga mawalunga mai le fa unga mo I lava o tātou I ono l'universite e tele atu ai tamaiti Australia sifun maluan fa uai so atu ai ma New Zealand so atu ai ma Amerika ma iai fo I ma se tasi atu no uangalu ia tia ai to lua sa moa na fa uai o mai o te whaafitai tele atu lava I le fo imtanga luenga o lo pule ai ia se tasi o professor tātou atu no le afionga ia a siata sa tu pai te aviale ia whaafitai tele ma lo le toa a wa fo I lo walo foe o mawhai na tātou mawai ia fo ma I so swani I le mativo le tātou atu no I ia vaenga o te whaafitai atu fo I le sunga ia mulpola o ia leo lo tai muai I le tātou fale wha matoto tau mawhai lava le te mali I malana ia fo I vaenga e tau mawhai a puti le ava noa ona mana tua fo o tele o tātou a inga au tō vaa mai Amerika Samoa New Zealand Australia ma o nei fo I tai au, ni sulu whai atu fo I se tasi o aing, fia maua se ama noe wha mai toto. Mana tua fo I, o lawa iei polo kalame a le fionga a mulipola ma le la tau fo I vaenga e tusa ma le whatu ainga tausi. Ai lem whain tatu te ena o tatu tangata auto vaa mai tau mwhai e fsoswani ai. Wha malo le fsoswani, wha malo mi mao lau sisila, le fōua e fina ngale tue wha popo, I nisi no foa awar fa ma toto il tato moteli se la fai ia ai a tele tato fa malustino ale le tato tau mafa io la fai tia lava ia le fo I to tu ngalo ia il tato o no fa mo mai le se fa mtalanga o te ole atu fa mo le 7 no fa ia tu sintala se ma to foi tu malo ia lo tu malonga ngai maunga numero tasi mai fale niu fale fatu se pa ia fo ia pualoa ia fa pe foi ia ai tutu ma to te fa pe atu le pa ia o ainga sa twala ma le ainga sa pesta ia te nane foi tapa au mainga ia fa pe foi le mamalu ia te oisa le aula ia fa pe foi le mamalu le sal muliang fa pe ia il fale ana o fa malo le tapua ia wa foi ia le tu lai mai e faia lo le vai ma fonga tau moli el pa ia mal malu o tato I tu malo a wa ia se manuia o Samoa le ngata monei tai au malua tai tonu lava ana le se noa la o tapo inga malu se manu ma tau te le maua le nei ava noa e wha leo inai ia le tato wha moe o te whaftai tele atu fo I tamaa wha le nganga le sunga le toi ina o le mātou lava pulenga le sunga ia pale mia tau lili I o ia foi lea wa pale mai wa vea ma tai fono au o le tatu e kalesia e whakasa
whaatai e leu tupu mua le mea le mātou tu malo, a ua se ei mai, o no le tatalo maana pongi matuina atu i le tua tai ala ina o lo tātou wātunu. Le ngata i Samoa nei, ai whapea fōi atunu mau, whapea na fōi sunga i whawhia ngenga taulangi, pātele, ia whapea fōi e pikopo, sunga i whaiwhi au, whamalo, ana le se anoa lau tau talo, se manue le maua se whamnianga pei on tātou iai i le nei vai tau. Lau whionga rwhong whatalai, no o mai le whamuri se ai se whamtalanga, se whamaisenga, ono le usu ngā whono le whetalainga i alo whapōsu se ausi. O lena ma wa lua o lau ave ta vale. O ia na tū mai i so se taimi o te mo miai le so soan, ma na tū ma lo se fo i le whainga palota nei se ma vai atu nei, ma toe toea au le tau vai o na o le tūlanga whawha masinonga. Ai na tū lai mai le uso, tū lau swafa lufi po ma so soan. Wha mai se atu le tua i le tausi ap le upu ma le nofo halo, ia mai se le tina wha vau vau, wha pia fo i le ainga atoa, e pei foi un tātou whono i ana pō, i anga leile tua, toi aso le uso, ia, maua pei tātou le mau mai le tua, o lo woti, o lo manu ia lea, ina i tātou whanono manu, e maua i tātou le fia fio le i. E le ngata i leo le tu malo i le stasi o tamali o se mātou no, ia le fionga ia mtaafa, ia mātou te whapeatu, lau fionga patu, ia male a inga li i le whaltua, whapea le inga toa, whamaise le tua a o lo whaile oli o le sanga i le nei fo i tuaso, o ana o le tua e maua i tātou, ia le whamawhanwhananga. Ia whata i leo mo so mātou leo. Lau whiongar whongutalai malu le whono uso Samoa, poto tau taia sena nātu iam. La fo i sota nau nau tele, ia tau apa e masu isu i limu. Whapea atu lea, ia o le ase mātou tala u le tau tamali i lau tau whawhonganga i le ngata le malu nei ai mai se sa mō lo whawhonga mai. Ia, toi a maia upo le tamalo sa le au le toi fo i maia. Alofa mai le tua, mawalo soifua, ia mai se le palemene nei, tātou te alo i luma wasa manuia o Samoa, au se vi ingo le tua, soifua. Ia, o longo whawatu i mauta le saunuanga mātanga o fia lau whionga le ministar soifua maloloina. Fa malo atu no foa malo ta pena i waloa fo le taimi o e tutulai ia e tari foi tau nisi o finangalo sa la ngal mau tau i o lea malo ta pena fa fine to anga tulou ngana no foa fa manuia foi le tua ofisa sili o le mtanga luenga i le fai ngofia le mtanga luenga te le mtanga luenga mau to uma o tupu matamali o le tunu o lo to ngalu nu e puno wa i le au ma le po whamanuia le atua lau whionga le minsta ma le matanga ruenga iau tau whaiva lo filima e tau tuai le tātua tunu. Ia o le ase e mari tātua ngā ruenga. Lau whionga le whonga whitalai. Ia o le mai tau watu le tula e mai sui o ale i pata i tu pai lalo. Ia. Ia, whamari atu i lau whionga sa whātaritai se i mai ale launga le whionga le minsta. O na whai ilo sa uwha whitai leanga ese le awala na aveia lau. Tarsanga i whionga i minsta. E o fionga, nana o whawhitai e tu saol. O na o no ia le awala fo e whawhainga o fie o le whapepa. O talsanga, la o fionga na an whawhitai. Whawhitai la o fionga le minsta le talia o le. Talsanga fo i nā watu. E te nana la vea mai tonu au tali whapena fo i la fionga le rifo mai. Sa whapena fo i nā wala atu whapena le talsanga ne tu malo. Whamalo whawhitai. O la ua te talo mananga tumur whalo alo i la o fionga le minsta o. So i fua maloloina. Le vaenga o lau saunuanga lea e se vaenga o lau saunuanga. E au mai e ave wha alu i lunga o tātou media. E tu iai mai maseata mai whale whamatoto. E tu whatasi mai saunuanga le na saunua i la fionga ni minsta. Na wha alau loala ia tasi na awala e fisosoani malosi i tātou. Whale i mota matoto malenganga faftai fa manuia le toi la ofionga i lua fionga i minsta tu sala mana i ol tasanga faftai ia ma lo faftai ale pata tu pai la lo fa lo mai la ofionga minsta ia o tatu nau lava i nei me ina ia fa saoina ni soifua ia fa ina mai fa mai le pisi a ma lo faftai la ofionga le suifoi ni si fo awala e fa o atu ad fa nongo le tu malo tu lo ia o fa pepam tu ina tu le minsta o tanga luenga. Ia o se mai tato ngā ruenga,
i le minsta le mtanga luenga tupe maua le tatou malo. Tulai mai ala ufionga le minsta. Sa unoa nisi vaenga sa fer mota. Lawa fionga le fonga fetalai. Ia whaftai mo lo wamanoa. Au te mua mua no whātulau le poi al mota. O le mota whautanga tangi Samoa. E sa i le tō whā ma le manui o Samoa nei mātai au. O la o le toe solipoina leo ne pe o la tiu whatai senga. La tiu le pa ia sausaunga a wa Samoa. Lea wa pu lau mea le vasa. Wa le foi ua whalepa re sa tau tai alii. Wa le wa tu lima tu fala le lupe sa fale. Wa le atu falau tupu. No whapela sa mtalanga la wa whionga whawhitalai. O te whātula watu le pa ia o mota nei. Whātula watu la wa whionga whawhitalai. Fa malo mo tato fontanga fa ftai tai mata ngo fio tato fontanga ia o lo mata ngo fie me uma pe ona mo mawina fa talo fa foi lo fionga le sui fon ftalai ia me se foi lo fionga li palemia fa talo fatu sai foi mata ngo fie o ngaso longo tato fontanga ai me se tai no le malo fa talo fa foi lo fionga le sui palemia po lo fionga ni sta tupe Whaftai mo ngā luenga, leo lo tātou mo mawina, i le talo whaatau o tupe, luafi luono, luafi luafitu. Whaftai i le whaingo whiela o tō ngā luenga, ma le fionga i le tamaitai pule, ai mese lo fisa mamalu o tupe Samoa, i le matanga o whio ngā luenga, pio na tātou mo mawina. Whamalo on sai, i e whamalo fure tau atai, i le whaingo whiela ngā luenga, sa o tō whi taitunga ai. I e whaataro foi minsta o kapeneta, ai mas foi mi sta lango lango ile tu le malu ila o fionga tai tai o le tuangai e me se foi o fionga sui tai tai e fa pe fai pule mo le mota o tatu ia nei e wala wa le sunga fono le mene ia fa pe foi fata lo fatu ila o fionga fai lo tusi e me foi sui fai lo tusi mal mamalu o la fai ngal renga al fondo fa tai le ngal renga o to fitai tungai ia wala wale solonga le lei mal manuia le fontanga Samoa. Ia whaataro wat foi i pule ma sui pule, ia o tato mtanga luenga, ia lo mal mawina nei fontanga e mesi o whala po pitonga le malo, ia whaftai mo lo tau sau, ia e mesi o tono fta poai i nei lava fontanga. Whape foi ia nisi o le malo, ia mesi o la tuno Samoa lo tato whai fono whatasi, ia malo ta poai, ia whaatalo whaatfoi i o tau a whionga. Ia, no whionga whontalai, ia si eos whamtalanga ia Samoa, whainga tāle ta poinga, lau whionga mamalu le malo, malau masiofo. O te lola o whionga le mamalu ia, tātou le tātou te nofonofo whaatasi. I se o tātou vai maunga mua mua, i le a whioanga i vai lele. Ia tālo sia, o iese au ngā le neitu malo ma le whioanga. Ia walawa le o whionga, le melo e whio ai, i vai lele. E whape foi le sui fo sutofia, whaatolo whatu tapu ainga malu, wāpa ia lawa lea wā tama mo lato ainga mo lato tama. Liu songa tō mua pure tu au mā lataua, ainga le tai ma le wā o fonti. Se o foi whamtalanga tu sai ma le tapu ainga, ana e tato uso mai Amerika Samoa, tu tuila mamanua, ia whaatalo whatu, whamalota pua ia lawa lea, a wā sua ma le vai whanua, langi malato ia mese o le lau niu sai lua. O paia ia Samoa wa whamaitala ia e tala tautonga, e tala tofi Samoa. Ea lau whionga whumtalai, se o pai se o tu malo, wai maunga mua mua, whaftai lau tapu inga, o se teimi no wafe tula ia i lau tu malo, e tapu ai maia, se whai se sao lau tau sui, sao tu silimai, ia wale nei pai a inga, tu sai ma tala whaatau o tupe, pe ona rupea i lumo mota nei. Lau a whionga whumtalai, se i o mua mua o no pai atu, e whamalama, ia ma whamanino nisi o mtaupu, pe ona la ngama e sui mamalu. O le vaenga mua mua, nisi o sui sa saunoa, e tu sai ma le pa o tupe maua, ia mese foi ni so vaenga e fie mam lama ni so sui i awala o lo mawai tato tupe maua
Silfia lau whionga whumwhtarai e mese le malu le mota. O maua ma le whionga ia hanobo la masina lupe. O lo maa sa ilia le valu supasene o le tupe maua le tatu atunu. Ia wā lava le whatanuina o mana onga le atunu pe ona saunua ia le whionga le ministau tupe. I lea valu supasene e wha se supasene o i lalo la mtanga luenga. Ai ono supasene o le lalo mtanga luenga le whionga e le ministau o le customs po le ministau tiute. I le whia lo whionga whuntalai e mesen ma malu le mota. O tātou la whonga i le tausanga lua whelua lima lua whelua ono e wha mai ai a iuni tausanga nei. Sa oina mai i masina se furu mantasi o mai anei le tino tupe e lua se lau valu se furu lua miliona. I le vaivaenga le nā tino i tupe valu se furu tasi miliona maua mai me tau income taxes. O taxi e maua mai polo fiti, a company, o sole traders, a mesi o partnership. Maua mai le valu se furu tasi miliona. PAYE po le pay as you earn tax, o tax e maua mai lau whainga luenga. Sawina mai le tino i tupe e iwa se furu 1 miliona. O le withholding tax e lua se furu 3 miliona. O le HEST fitu se furu malu miliona. Mo le tau atu i a tāla masene. Ai o tau atu na miliona. Whawhaingo fie e le malama. Whionga sui malu. E mesel whawhonganga Samoa. I vaenga tau non-tax po le stala i o company. Mo wai le lua ma le 1 miliona. 2.6 million. I le tu whatasinga o le au whai. Si le fia o whionga whai pule sa la ngā le vaenga. Lua se lau valus furu lua miliona. Le tino i tupe. Sa oina mai Samoa. Le tala whal tupe nei lama tausanga. Lua whelua lima, lua whelua ono. Ai na o le sfuru matasi masina o lo tau lau lau atuai. I le atoanga o le vaenga. Pena fsilini si o sui. O le take na tanga luenga. Sa atuina mai lua whelua lima, lua whelua ono. I le vaenga lawa i o tupe maua. E lua se lau torusuma 5 miliona. Peta iane, ina ua maea le tausanga le nei, ia le sulu tasi masina, ua mawai, e lua se lau valu sulu 2 miliona, ua oina mai, lona winga, e wha se furu 7 miliona, ua sili ei tupe, na oina mai mtanga luenga, pea whatu sa atu, i le take, po le fuafuanga, sa whata tia le tato malo, e lua lima, lua miliona, lona winga, te lele au sia, o le vaenga, pe ona tuina mai e wha maunga. A final analyzation, lona winga, mai le sul tasi ia masina, sul lua masina, e lata lawa, le toru se lau miliona, pe ova tu foi, le tupe la oina mai, e mtanga luenga, e nei tau sanga whare tupe, lua lima, lua lua ono. Na winga no whionga whongtare, ma le whafonga le mauta, e te lele awanoa, e si ai tupe Samoa, a wan nei tau sanga whare tupe. E lua fitu, le lua ono, lua fitu. O lea wa ile mako take, e tolu se fulu miliona le masina, lona winga, e tolu se lau ono se fulu miliona, ile revenue la vaia, ila fonga, al mamalu le atunu, le ale awina mai, ile tausanga whare tupe, lua ono, lua fitu. A tu whatasi male lata le 5 se lau miliona, lona winga, wa over atu male valu se lau miliona, ile mako take, o lea ufuafua, ile tausanga whare tupe, lua ono, lua fitu. Lau whionga whongwhitalai, malu le mauta, mesi Samoa wha whongwhonga. E te lele a manoa, e si ti ai tupe maua le atunu. Pe a whai e malu le lei, ma ato o tore lei, i ralo tu la whono, vaenga lo tamu whai au ina mai. O le tala na tu sai male, nisi o finangalo, sa whaalia sui ma malu, i tupe maua, ma vaenga o atato Texas, e peo na tō lau ina atu. Vaenga lo na lua, e ainga lava le vaenga sa utina atu le vaenga mwambua, o le mele o TIMS, ea po le tax invoice monitoring system. O le TIMS lea, ea o le awala na whatua e le malo taruai, po le malo i le tele tausanga tuna i atu. Ina i mawhai o na monitor le lei, ma wawa aia le lei, i la tōro o whaia pisinisi, ina i e loa matanga luenga o la fonga, le tupe o lo awina mai, e ne lawa pisinisi. I le tana whatatau le staraina o tātou pisinisi le nei lava tausanga wharatupe. E 5 afe, tolu se lau, company sa restaurana.
I le nā lawa lima afe tolu se lau. Ia mai whamaumaunga, na o le ono se lau. I la tau na au sia the threshold. Lua se lau afe. E ma whaia na le talent teams. Ai e tue sua atu le ono se lau. Na o le se lau ono se fulu. Ia company po business o lo comply ma le teams. O no winga. I le lua se lau valu sfulu miliona lea sa au whailoa tu te mi o whanu. E a mai wa whaamaunia mai. E na o se lau ono se fulu company le o whaamaunia i a lato tupe maua. Fua iai ma la fonga. Lau whionga fonga talai. A wa ai whanu mera atu iai. Rono winga. Wha se lau, wha se fulu ia entities. Po business. E leo comply ma teams. Rono winga. Lai titi ale no mera. O i lato lo comply. Peno whai atu i telo mato fontanga. O le whale tonu le teams. E leo fully functional. Rono winga. E leo mawhai o na whatanuina le lei. I le tato teams. I le matanga luenga ai mese lava o le whatinonga o le aunanga a le lava system o le teams. I tu sai ma le whamoemoenga na lai na whatangaina tono Samoa. Si le whialo o whionga whonfitalai. O le taua whai lava o le teams leine o watu ma le 5 miliona i le 5 tausanga. Le foina usainia tarai nei lava e le maintenance e fitu se fulu wafi. O lona winga e whaisinga taunga tau le system ai lo whaunga ina i tu tono o matanga luenga. I le mawhai o na fully functional i le system. E mana o mia la, le enforcing o tu la fono, ina ia comply uma company ia ma tato teams. Rata mai nei lava sa whail mato fontanga ma matanga luenga, ma ufa ilo iai. Wa te tau la mai se tato po kalamba, ina ia fuafuai, pe whianda to enforcing o tu la fono, o lewa mai le lipoti. Lewa amatan wha ngā solo, ma sue sue. La ngā loutar tonunga la ufonga whiftalai ma le pai al mota. E o vatu ma le ono se lau company e o vatu ma le lua se lau wafi la lato income e fua iai la fonga pe ona laina whatatia i a system there o le teams. Ia, ma dia whenua whenangalo le minsta, o lo tula i mai whaula vea whale ata tolu. Ia, se tau tura wanoa. I tau maralo foi le whionga le minsta, ili i whatu tala. Mua ona, hatu wha mai senga i le whionga le minsta. Si ona uso matua sa mato a ngal koliso Samoa. Ia, fa mai se le nganga le uso. E wana mafuta wa onga nei kolisi. Ia, ma luatu i Amerika. Ia walau i le tua. Ia le ngal ia sol mafutanga. Haftai i le lau fionga i lotu tele ma le. Ngau tato. Ale wo tonu wal mele o teams. Matua for teams sa le ise threshold. Ska wa maka 5 suluafi. E nei tu la fono tu mai o lua fe lua tolu. Le na mai lo threshold fo la le lo se la wafi. O ila le lo tal tonunga. Le ta alo le telo business. Wa o isi business o le la wa makanga vai la ko income. Ma la ko tupe. Inga ia pa o ila lo se la wafi. Inga ia avoid the system le. Ha fa tai pa fa ko kilo ile tulanga le. Ile tulanga le wo ia. Al mele na va tolfa utsonga ilo fiong. Fa te le wa. E sa no mai. Al expectation le ia ile. Le marcar coupe. Ko se la lo su wafe, lo ko se la lo su milionga. Al tupe o le fu au mai la mtanga lenga. E tau sa fa tupe le la amata. Ya alewa e sa no mai. Ko se la 1 miliona le si fa 1 miliona ilungatu. Ia o se take le ai pe ona o tal no atu ona ole ele effective ele o tonu ia le o ale iwa su 3 miliona iwa su 1 miliona le mo mal PAYE ya le ko ku runga threshold ole tax le mal suli mafe ele lo su wafe le tu sa no la fonga ya denga tsaile ya o tax company le la faiti mal lo su fitu pasene la lo su tol pasene o mele uma ai fua la iai le tupelea e fufue mo mai o le challenge ale mai lamtanga se yo mai le so le wa sa no compliance tu sai tu la fono ia o leva ona tu ina mai ai al mele le teams ta u tele e tu tanga ai il threshold lengo se ki mai e tu la fono talwai ia ai mai se la o le afianga
o lau tupe maua. Ia pe a fufu e fufuanga ia pe a kick in. Ia fufuanga ia malo. Mo fai titi o la funga. Ai mese hoi. I la funga o mea ai mai fafu. Mo fala lava. Ia, alo whaftai. Ia, o leo te, malia whenua lau whionga o le minsta o lau tula i mai te tai o malo. Sau no lau whionga o panmi. Ta ua le whamalo si au sui. Mai tau whape mal sui e whamalo si au ia tuli e maua. E maua. Mai le iso ona lau li wina le tō whār ka peneta i le vai mamao i na ua mai le team si tonu i toilo ilo. Te le i o le tūlanga o lo o whape nā tu lau lava o na whaelo alo whai e lau whai pisinisi. Ona o le fresh hold. Lua se lau. Le lai mata i tū. Whaingo fia na whaile tala a bese lo fresh hold. And everybody entitles. Le se fua mo more than 18. Whaonga pele fresh hold na seki me le se whainga malo. I say upgrade the system. La upgrade la na. E mai la tau le o vatu e te tau na to a tele tangata. Entitled ma compliant to the system. E lau whaasoro le temini nei. Ma ne e fwoi le atunga lungo le sui. O le tātou te aunga ni sua tupe. A le fwoi le atu e allow DC exemptions of tax. Mo pisinisi ma tangata. O le temini nei. O le whaasoro ma tātou por kalame na e leo a fia. E tonu o le tātou talo le tupe nei. Le lava waturi mua le tātou taket lea. Mo le temini nei. E ana fua lole ia i mo le lumanai. Pole ale sia wala ia meet targets. Ai ma fai foi ona fulfill le mele. E avel exemption I tax company, ma tax tamata. Ai mo le temi nei lava ia wa lava fa maunga I le mafau faunga ka peneta. Tatou te mau le target le tuli. Fandu mal tatou paketi le at. So sonia tu na la ofionga li minsta matali atu le finanga lo le swimmat. Malo, fa mamlama lo whionga te ten malo. Ia tula mai lo whionga minsta, fa wau lo forsanga. Ia whaafatai lau whionga le palemia, ia me se foi le funcioninga e tu sai ma lea mata aupu. Whaafatai foi le whionga le sui malu mai whaleata. Tu sai ma le whamaisenga, e sao le lei lava. E te mi foi sa ta onga I turisi. E se ro fia le sui lea, o stanga te winga maalie. Mai le lei foi e tau sa fia foi le matua onga. Ia leo sau noa lau sui mamalu tu sai ma le vaenga sa sau noa iai. E whaamalu luatu, I le I o tuai le vaenga lea le paua le tax. I le lusu fitu lusu matolu. Ia ma suli ma le luas fulu le threshold. Ai se I tatia mai. Le la ula talata atu iai. E saunua ngalo whionga I le teams. Ia saunua peona saunua li palemia. O le temi nei. Wa umo na mato fo I mai iai in matanga luenga. Wa mato talanoa. Faalu le luas la wafe lea o le threshold. Mo le tausanga whaltupe nei lufu rono lufu fitu. A le la tilo tilo matanga luenga. A leo mato tilo. Pe tutu I lalo. Pe ave se foi tu saina saunuanga li palemia. Ia ai o folosanga na tato teams. Ma mea moni la vaia. Au tilo fresh haule e lua se la wafe. E tele atu company e ova atu ma le lua se la wafe. Ia langa e foi pisinisi popoto foi latou. Ia e foi vaenga popoto mai latou. Ia le foi popoto mato mtanga luenga. Account atu aile mainga o latou li poti peo na folosi atu e tukusai ma nei fontanga. Ia no o mai lea I le vaenga na saunoa ila whionga le sui mamalu. Whasalanga tolu, e whionga namla ulu, e tūsai ma le mata apu na sauno ai, I lana pisinisi, ia e mesi foi un vaenga peona iai. O le sifia le whionga whongwhitalai ma le paia le mota. Ia, e saolele lava le whionga le sui whaipole. Na watu le tusi alamatanga luenga, ia e tūsai ma arrears. Ia o lena sauno le whaipole na tue whamaunia me lato, e le ai ni me whapea sa tupu. Whamalu atu e sunga whiwhai pole. O lea wa mo mai whamaumonga. O le mea nai tupu le company e I arrears o tūlanga o interest ma penalties. O vaenga laia e alanga tupu mo penalties ono tuaina tongi mai. Ai tatia mai ro whingalo. La atu e sai ili ai. Ina I mwhaio na le lei. O le nganga lava ia o le mtanga luenga. Ina ia le leia tato pisinisi. Wa o ia lo tu le malo. Ai le fwese nganga ina whai na wha te pei lanu pisinis. Ia ngā lue whatas I le ngata a mailo tau sao. Ia watu le sao le malo. Wa o le vaenga lea. E le lei ono whamanino atu. O le tūlanga I le mene o la fonga. E tau lo la fonga I tele o pisinis. Peo sa venga mamafa. E tau lo la fonga pi e oi. O le atongi la fonga. Le la fonga.
Ai tu lo lava le pai o le mota, no fionga fonga talai. O te fautua atu I lau fai pisinisi, lava, o lo fa fonga mai. O le tax, o lo sao lea mo le manuia o Samoa. O lo sao lea, ele tamo fainga, ina I develop Samoa. A o le sao foi lea, ina ia mautinoa, o lo ise lumana I manuia, o lau whanau malo ainga. E walau mai le tua a tātou le nei vai teimi, o tātou o, ai tau tio ma le mautinoa, o lo sao ngale mu ma le lei Samoa. Ai sea, o lo sao lea o le lafonga, lona winga. Au ai te au tiro lafonga se avenga mamafa. Au te au tiro se lafonga se burden, po se obligation. Au tiro la lafonga, o lo sao lea mo le manui o Samoa, lona winga. A whape whate tainga se lau wafe la polofiki o maua. A vere tupe le atua, o lo sao tu spaia. A vere la fonga, ale malo. O lesi ono se furu fitsu pa sene la tutoe. O le mea na, oi, o le te leo na tupe. Fai e lau wha soa, manui e lau a inga, ma lau wha nau. Ia mese lu manai manuia, o le atunu o Samoa. Ia o fola tu le vaenga, langa e taua, ina ia awana I toi vai lau fai pisinisi. O se pere la fonga, ai o se whamunianga lea, mo Samoa nei mātai au. O te fia pai lai e nei vaenga o Arias. Ono Arias, ia, o tupe ia ua whamauina, o lea o ai tā lafo e la tunu I lau fisa o la fonga. I le suenga lo tuna mai, pe la talata le fitus full miliona o tatu Arias. I le nā fitus full miliona, e tolus full miliona wa uma ona certify e suetus. Ma le tolus full miliona, o te fie whailo atu, I tausanga le nei whare tupe, lua lima, lua ono, ua lua suma 5 miliona, ua oina mai e tatu Arias. Rona winga, o le ngā lua e lawe lau whainga luenga, whaftai tu le li pule ma le ofisa o tatou, ma le tatou matanga luenga. I le whātau nuna, o le tamu whai, e soani company. A tonu e tau atu le company, o lo sao le manui o Samoa, fie le tutongi, mai le latu ai tālafu. O na wao mai lea e nisi o sui mamalu. O yunga kongo talai. Ia, maria whenua le minstalo o Samoa, e o lo tūlai mai le whau vea, whāsale le angatoro. Tūla mai sui o Samoa. Whaftai, e lau whionga le minsta, mo le tali mamalama fwoi mta kusalanga e, ne yusu ngā whono. Sa lo le melea sa utano atua i le patikila e se pisinisi na wao, sa utano general kua ona o le feedback le sa umai tono le Chamber of Commerce. E I company fwoi ana tue follow up o ke taxes ma mea na e mui ane. Le ai o le na tongi. Mai sao leia e se ranga vale turanga na ta wana tongi la fonga ma tatu sao foi le ta ua e falo le tatu tunu very encouraging le fosanga ni ta yao wa me foi le sa ta ua tu le amatanga se la su family ona le deficit o lo ia tatu pa ke kilo le mone o le fono le aso la fono ta lo tupi o le e tosu ono si I maile paki ki taluai ale o vai atu I fika si te mai ma loa e se le mana ia vai atu le te le ale e turango ia sa le lava tulanga na te loa pa pe ai kava o ma fa fai e tu ila threshold ia wa yo no afi mon tu business ia e lo ia ono se lau ana se lau ono sfu ai ma pa pe mo si afa ono winga e te lea tatu tupe maua e mua mai. E whaftai te lea leo whamam le whatu so business na wa o lea o feedback o le amai tono o Chamber of Commerce. E whapena fui ona tuatu iai. E o wasi whatu whala inga la o fionga. E whaftai te lea leo mam lama le vaenga. Mo tali me fui le taupu salanga mo lo whalalo. Ia, sa lo leo mo mai lau fionga le minsta, ia tūlai mai whawau saunong. Ia whaftai atu lau fionga sui mamalu, e whamalu ruatu. Ia ona ese ata fa maunga ia ele se mea la ta fina wai e fa ftai mo fautuanga fa ftai mo le tualalo tu sai manga luenga le matum tanga luenga ona o mai lea ile vaenga le sa sa no ile sui mai faleata o le ua popole le sui ia ona le pa o le tato la fonga ia mese me sa failoa tu le matonga batau pe ona sila fia lo fionga mese le fionga fuftalai mal pa yo mota ele I o ina fata nul vaenga na pe ona sa no foli di palmia e fai mali la mo mua le si vaenga le tausanga le nei
o le si tausaga o nau tiutilo lea o loo galulue ma tagaluega e saʻili mai po le a le effect o le paʻū lea i le tamaoaiga o Samoa ona uiga e o le asiitia le threshold o le laser tax i le 15,000 agaʻi le 2 ona uiga o le a faamanuia Samoa ua over atu ma le 5 afe a le tagata faigaluega o le a fai lana faasoa ae silafia o lea ua siitia le 8 tālā i le taga a le tagata le tupe ua faasili lana faasoa i le vaiaso ae o tilotilo lai ai e i le cycle effect lona uiga e toe foʻi mai le tupe i le VHST i le gata ua alu lana faasoa au toe sau le VHST le la tapa e matou le VHST na 5% o le soi vagata ua te lele ona sao o le a te lele aoga nisi me avelo matua e faatifaga aue le fanau e talatala ma ai fatasisi faleaiga ia peo foi ai estulimi ia o le vaega na e makitogofia ai le siitia lea auā lava le tamaoaiga o le atunuu i le tagata o saunoa foi le sui mamalu i le 2.7% paula lo 2.3% sa o le lei le finagalo le sui e mantua foi o le foi la te le tupe o le asefe mai le company o le a faasoasoa foi e toe foi mai foi le tupe le malo i le vaenga o le VHST i le latou faasoasoa ia o le faasoa atu i le vaenga ae ua faamauina le finagalo le sui mamalu e tusai ma le atugaluga auā le tamaoaiga o Samoa ona ua o mai lea inisi o sui ia e faamalu atu le feoga fetalai le anga o le ana saunoa nisi o sui le ngore matou ekalesia faamolemole o taʻu inisi o le ekalesia mamona o taʻu inisi o le ekalesia o aso gata ai ae faamolemole le anga o lea lava e tapisa o matou i le tagata keusiano faamolemole o le matou ekalesia faamolemole o taʻu inisi o le ekalesia mamona o taʻu inisi o le ekalesia o aso gata ai ae faamolemole le aga o lea lava e tapisa o matou i le tagata keusiano faamolemole o le o aso gata ai ae faamolemole le aga o lea lava e tapisa o matou i le tagata keusiano faamolemole o le igoa le ekalesia a iesu keriso o le aupaia o aso gata ai lona uiga o matou e vaavaalua lava ma iesu keriso ia auā lava le faiga o le matou ekalesia faamolemole sui mamalu o te o mai tusai ma le saunoaga a le fioga i le ia faipule e faasaleaga fasi o tamā o tea pe atu ia le foi sa paia sunga le tai o le tuangai me le tau le good governance ono a ua over aia ia le vaenga le audit o te whawhai atu le sui mamalu sa ia la ngā ia na ia mauti noa good governance o le whaasosoaina o tupe Samoa le vaenga leo transparency and accountability e tā ua tere le vaenga lea i ngā ruenga whaaso e tusi o lea lava e whaonga lava le ngā watau lea ina ia sa ili le lei tupe o le faaluina o tupe ma le amainga o tupe i le malo o taua sui mamalu tulaga leo fon favae ia e fai no faamanino atu o le ua uma le talanoaina le kapineta tulaga o le suʻagatusi e le fon favae e faalua ona suʻe le tusi e le fon favae i le tausaga e tasi o le suʻagatusi muamua o le interim audit lona uiga e suʻesuʻe ai controls ia make sure o iai controls o lo effective internal controls ma lo malu puipuia le puipuinga o le faasoaina o tupe ai mese le lava le faaluina o tupe o le taua le audit muamua lea
ina ia mauti noa ai e fono whaavai, o lo le leile lato whaaluinga o lato ngaluenga. A umala le interim audit, o le lato audit muli, e whai o le final audit, o i le account firm mai loa, no mera ia la mai le lipoti. Mai taua le vaenga, ina ia sa ili ai, ina ia mauti noa ai, le good governance, o le whaso soaina, o tupe, o lo tuinatu i le fono whaavai. O le mea nā lau whionga le whonftalai, tu saimara mataupu sa langa mai sui mamalu. Ia o le whamanino atu nā o vaenga taua ia o le tatu sui ngā tusi. Ai vaenga taua lava ina ia manino le iai. A whai sui ngā tusi, ia independent, lona winga. E le iai si tangata maasani, po si tangata o tau ainga, e taua ngā sui ngā tusi, i le tangata le sui tusi, lona winga. Ia independent le sui tusi, mai le fono whaavai. Lona lua, ia lava le expertise, ina o atu so etusi, o matua i lava le leila lato o malamalama, e tu sai matupe le fono whaavai, ia mai e wha mauti noa le si vaenga taua, o le taimi. Ina e tu atu le taimi, whairinga luenga, ia maa e ai fo le tausanga, ua maa e ana so le leitusi, ma ua iai te tono le time frame, leo e tu ina mai mtanga luenga, ina ia so le leitusi le fono whaavai. Ona wo o mai le vaenga ia taua wha mo le whonga whongwhitalai, Leanga o mātou le isuinga le melo o laisene o business. Ia, e whamalu atu i le whono mamalu. O na o le mai tawina le mātou mtanga luenga. O mātou le isuinga i a laisene. A o le alawa ina i pisinisia. E le o ngatasi matula fondo o lo whawa ina i le mtanga luenga o tupe maua. Ina i mwhai o mātou isuinga laisene. E te tau o na comply company ia. Mai inga umala mo tula fono lo fa ngai o ia lato fofuanga lata mai nei lawa sa mato kento hina stasio pisinisi wa maua i lato o lo fa tawina le aisa ai ole mato so ya tu lo foi fa fonga le Samoa ai meser company le Samoa observer wa tele lato fa salonga lo te fa mo moi lalo ele sao mai pais lo fiongo fofutalai e malia vanoa o isfantalanga langa mato e vaia ia le isuinga o laisene. O lea wau titiro le matanga luenga, e le te tau le vaenga, e pau alona. O na e isu e mātou, i la whionga le mistao tupe, o ia e saingia le cancellation, e mo temi nei, whafonga mai le kampania la observer, tu ia ngā news le whetaui, news se se, o te vai rupeina, lava sao noanga lau whionga le mistao, ta roi fōri tātou li o lio tu sao tātou tu la whonu tu mau, ia o te whautua ina lava, mai pēn ngangana lau tele se tasio newspaper. Ia tātou te lio fo i langa i le mwhaiuna tali mail company tono ni mota nei. Ma le nganga whaaloalo lava tu lai mai whaawau lau saunanga. Ia whamalu roto lau whionga le whungatalai. Ia ono ngā luenga lo whai e mātou. Ia whaathai le whamlatu mai. Ia o le a ese lau whamtalanga. E tu sai ma le vaenga sa utu ina atu. Ia ono o mai le vaenga. Pe ono la ngā inisio sui. O le forensic audit. O te loa lau whionga whungatalai wa lewa o na whātaritari Samoa. Po whia wa ngā i eile vaenga le forensic audit. Si le whia lau whionga malo le mota. E mese Samoa o whaafonga. E mātou te o mai to tonu i le tausanga luafe lua lima. I au ke topa. O lo i eile li poti a le forensic audit. O le li poti lea. O lo tuina mai ai. Ina ia wha wau pea le iloilona o li poti. O le nā la sa mātou whai ungar kāpeneta, ina ia mātou oeto iloilo le li poti. Sa mātou iloilo le poti mai au ke topa novema. O na avela ia o lau tārsanga. O na wauolo vaia ia so tusi ale malo. Pe ma whai ana toi maisi taimi. E toi titi 5 se lau pages. O le li poti sa atu ina mai. O le forensic audit. Ia ua tali ngale atu nu, ai le leila uwha malama, le mafuanga o umbi ai. Ina ua mai a le masina o te sema, o na ave lola i o le whautuanga, whaama le mole, pe mawhai o na tofi se komiti whakapeneta, e sui ina le ripoti, ona o la uia malama wha sui tusi, e whaisi no ngā onga o vaenga o lo ta ua mai le ripoti. O lea sa tofi ai le kapeneta, lan komiti whakapeneta, ina ia ngā lulue ma le tanga luenga o tupe, wa o la tauia sa amataina mai le ripoti. Si le whia lau whionga whewhitalai e mese le malu le mota.
Ele ia ile matanga luenga o sui ngā tusi. Po le whaaputonga sui tusi Samoa. Ele audit lea. Sa whasaina i lātou, mai le iei fwin tato loko auditors, sa iai i le so ino tusi ia. O na rangangar malo sa maite mai vaenga lea, ia awane ia whaina i nisi loko, o na popole melo confidentiality, ai mesial independency. O le nala sa le awai ai le mtanga luenga o i le whaaputonga o le so tusilia Samoa, ia mese foi o so tusia Samoa, i le vaenga le forensic audit. Ina ua tuina atu i tuato Samoa le whasalalaunga. Ia i whamaumaunga tuina mai, e tolu company sa lato tauofo mai ave le vaenga. I le nā tolu, sa whiriwhiri ai le company, ia whamaru atu lau le taua le ingoa, ona pe saunoa e tauna channel, lona winga. Ia, o le sila fia le company lang whafonganga. E sa tuina atu le company le mai New Zealand. Ia le sua ino tusi. Peita iane lau whiongo whentalai. Ina wa ilo atu le lipoti. Lo inwawa i foi. Nisi o tato local auditors. Ona winga. E te lere fsisingia o le independence o le lipoti lea. Ina wa mato so ina. Na ave ilo le mato fautuanga. Ina umo mato ngalua e male. Tanga luenga o tupe. Ma ave ilo le mato fautuanga fauia tu le fionga le minsta o tupe. Wa tatau na ave le lipoti. Ile loa yasili. Loa yasili. Ia maramtanga luenga o leo. E whatau nua i lola lato suisuenga. Ma vai tangata ia e mafuai issues ia e sautono lipoti. Ina wa tuina atu le mato lipoti po se taimi o mati. Sa ilo e loa sotu ele loa yasili. Ma mai le lato fautuanga. Ile masina o me. Lena mai le lato fautuanga. Na o le lua ia items o lo ilo e lato aisea. E faisi na te leo le ripoti, ma te leo ngaonga. Si le fia lo whiongo whaktalai ma le pai al mota, a mese le whawhaonga Samoa. E tolu se furu projects, sa atu inatu i soe tusi, e lato soe tusi, e whailato ngā luenga. Ma le nā tolu se furu, nā ole se furu tolu projects, sa ma whai ona soe, e le soe tusi. E no tu nātu ngā luenga i le loia sili mo la lato whi ngā luenga, na toi fo i mai, nā ole lua lava projects, sa ma whai ona lato au ili ili. Ma mai le fautuanga so tusi ale loia sili. E avele li poti i ngā luenga ale investigation force, o le investigation unit, le tono le MOF, po le tanga luenga o tupe. E whai lo lato ngā luenga, e na ia whatau nua i lo vaenga tuna mai li poti. Si le fia lawa fionga, o le li poti lea, e sa ile li atu, o lo whapea mai so tusi. E le ma whai ona mato whaia se mato opinion, ma fua mai. E lo lava records. O lo whataritali whamaumaunga, e le mo mai whamaumaunga. O lo whataritali la tau li poti. E tele li poti o lo sau tonu ngā luenga. A le ai se whamaumaunga se li poti o atu. E fo nisi o whaka, o lo misi. Tele me o lo misi i se suenga le forensic audit. E le o mawhai o na ausia. Ma o lo whataritali e so tusi, pena la tau whataritali ngā luenga. Lo luenga lo whiongo whungitalai, e whaisingo ngaonga. Ai au ale pole sui mamalu. O leo whanga solo, a tonu e mai atu tato fontanga. O leo fua tau nuu mai le si item lon tolu. Ia o le vaenga le misela. O leo fua lawa u ili ele kapineta. Se isa ili, o la fautuanga o tuina mai. O leo fua fautua mai leo yesili. Fo ilawa investigation unit lea. E whailara rato ngaluenga. Sa ili la tau, pe eisea wale eini wha maumaunga. Pe eisea wale o mai li poti e so etusi. Pe eisea foi wa tele le ngasu. O isi vaenga. O lo suesuenga luenga ale mtanga luenga o tupe. O lo whao ngā ele suesuenga ale suetusi. Ai o lo nofo le vaenga lea le whala putonga tuma oti. E leo mai ni la tau wha maumaunga e vaenga. Le life sittingia, le reconciliation. E lo yese reconciliation o maua suetusi. E atangia le sao tupe, lo whao ngā ina. Patulanga whapena. E wha malua to le whongo futalai. O te lo whatus whai unga. Au tinatu mea o matamatai. Mo fai tau ele li poti so tusi. Sa whatau ngā ruenga rafo e whai si tele o vaenga po issues o lotu lai mai le ne lawa so ngā tusi. Mai te tau o na whai unga le malo e tu sai ma le vaenga. Ia o le forsanga nā tu sai ma le tato forensic audit, ia e tali mau mai pea o na o le sifuru toru project e walu. Ia tatu sa ili, ia wasi si fufuanga e tu sai ma le forensic audit. Ia lo whengo whengutalai,
Ia te o mesi atu se si sui mamalu sa saunoa. Ia, Ai pau ia vaenga sa ufamuina. Ia, whamalolo on sa. Lei foi le se fai ma fai se malolonga, forsanga umi ala o fionga. I le limin stala atu lava nolo, il fau la vea fale atitasi. Tu le mei sa. O te iloa e fesotai leile tanga ruenga le a tupe maua saunoa e le minsta. Ma le matanga ruenga le o whanua mfonga whanua. O te tonu le lapere le o te iloa le tula i mei i nei. O le issuinga o lai sene. Fai pisinisi. O le fautuanga foi le lau fionga le minsta. E sa ili, ele o lava sa ili ringa o le aveina o lai sene. O le maua ane muli i telo teimi. O laua ave lai sene tangata foi pisinisi. I whanua ele o ni o lato whanua. Wa tele me le tupu mai. O te whai atua o na lei wha maumonga. Il matou tu malo. Le tele o pisinisi. Le so tai male tanga luenga o whanua mfuanga whanua. Pisa i ele o lava le sairi ringa. E o ta tangata e mai i a lato lai sene whai lato pisinisi. E tauna mauti noa. O whanua o aire whai lato pisinisi. Na whaalu no leo pisinisi. Whaalu whasoltu la whono e whapena. Pena ana whamana tot whapena. Ina ia matua i loa le lei. Pe matau a mai le consenta tangata e ona whanua. Le whaatu e pisinisi. Ina ia whaafita auri lea. O le umane o le whaatinonga o pisinisi. A le whaatino o whanua esi. Malo whaala. E whionga whangatwhunu. Malo whaafitai. Ia o lo tūlai mai foi whau la vea whale ati tolu. Whaafitai whaafitai lau whionga mista. Au sa la ua. Sa te langa ina le mta upu nei. Antu fo e tasi te sima 5 miliona. Tupe al malo whaaluina. Ele forensic audit nei. Ia whaafitai whilau whionga il fono mole. Tata inga ona e whaisi o ngā tua inga lea matua company ni. The international companies. And ole mele reputational risk. Company nei pia whaapea tātou taumama ina ma tātou whaapea tātou te le tātonuina. Ia e te le sa whianga o tātou. Ma a whai fo i ua mauti noa. E lau whionga al minsta mal kapeneta ele i whaia ngā luenga ale o kikani ei e whaamale inga ele terms of reference nga avi ei. Koe te mande kupe a mai. A le sila vaanga le o whapole nei lo sui. O le fōlinga mai o toi o mai amta upu le tresu. Amantua, o le mof, amantua. O le mof, o le tender sport. O le no winga, o le la toi su e la tau. O le pōlinga na o le mea tonu na lenga ave i tua. Inga e whaonga se auditor, independent, mai tua. Ona o le... O mei su el malo, le fi su el malo, o polo keki. Ai le se polo keki e kasi, e le a fi ai le ofiso tupe. A fai la ko fa fo i mai su anga tono lo ofiso tupe. E ale la ko su e la to. O le polenga na man mafo anga la ne fai. Yam tau. Ai le titi tupe le na ruai, ia na usa no ala o fionga. E lava lo mam lama tau puni. E tol sul polo keki a nafto a sul tol, a nafto a tolu me ia wa. Le lo ia. Alono winga o lesis fulta usanga ftua omana wa maiton. A el fufuanga na e tauna maisi tali manino. E lesi tato funtanga o soni. Pe ai sea lava le mea ua. Fa umi el nim taupu. Fan fala lava. Ma lo whaftai, salo maua mai ia. Malia mai le sui taitai o le tuangai, la tuatu lava noa i le taitai o malolo tulai mai. Taupu lava e whamamla matili le saunoanga al minsta. O le mena i ui e le forensic audit. E le taunto e a fia se si o tatou. Ina le na mafuai o na ave le tenda i fafo e mai company mai fafo. Wa mai le whaai unga le audit. E le se opinion. E can't do an opinion. Ai sea, e le o a tofa momo. O le mawhai ei o na whātau nuu, le tau nuu ngai tau nuu i ei. Le aingi source document, le aingi supporting document, le aingi whākā, le ai le tele o me, e mawhai ei o na whaila tu whai ngu whai. E declare mai whāpea, o le forensic audit, o le mele len tupu. O le ai ingo kon kalate na whai, e sā na rato affiliate, ma se local audit. Anan mele len tupu.
whaingaluenga whaatasi le company le mai whafa. Ma tato local audit. O inala le tupu inele me le tua, te mini name tau. Le usau noa le fionga le minister, sa whai le suenga ale committee al cabinet. He tau lau li liu po fe tonu o ta oto i langa lewa. Tu lau lava foi whainga ma lau te atu whape mai. E alua i o leo kei le mea. E lei ma le whainga ma lore nei, na mafu ai, o na toi whai lava suenga ma mauti no ai. E tau na toi whai suenga. O te mina nei e lewa a nga i tau wha mautu. Po fe tonu e tau na nga i ele suenga muni muri rea. Nga sa o sa no nga sui. E le tau te e vel treasury te su e la tau. O le treasury le si po nati ato. O le ma fuaina le maua source document ma me ia le e tau mwhaine i ao mai te tonu. Ai tati e mai al mta upu lo tau whatulanga. Po fe le si step. O le manatu al committee al cabinet. Ave sa o le limo leo. A wha peo tūlanga le wa tauna iai. A le to e whautua mai le loia siri. Ia mai o le lei ai le i whaia wha ingo mani muri rea. E tauna matua mauti no le lei. Tauna o mani sui. Ave le mata upu i seisi la independent. La tau te sue ina. Ma mai uma la records ia leo mau. E tu ngā le mea leo le leungi records. Leungi source document. Leungi supporting document. E leungi whaakama me mau ai la wiri lingo le mele nau le malo. Ia sa ili le forensic audit. Poloketi na fai. E rea ki te poloketi. Oh, ka le fia milionga le malo ngarui. Ia, o te tatalo atu. Pe umi, a ia sue ia maua. Ia, mana nang whaalo alo. Malo, whamandino lo fionga te malo le vaenga. O le pisinisi o tūlungo le ele a funi eses tangata e whaasino ele ese pisinisi. Ia mawhale ata tolu. Ia o le tato forensic audit lava lea. O lo tau maa watu tūlai mai a lau fionga sui kei tai o le tuangai? Ia, whaftai lau fionga le whangwitalai o le tūlanga le sa taumwhai atu i fōi se whisili. E tāua tele le mta upu lea. Forensic audit lea o sau noa malama fōi le fionga pānibia. E a wai pe i tele a mea i ele o maua. I o mea e handle le administration. Tono le whamaunga o pepa ma le whapena. Ia a le fisili lau e fionga i le Minsta. Ona lau e sau noa whaamama lama lipoti. Ia o tele tausanga tona ia tu o fisili pea le mauta pe isa wanoa. Mo me se kopi o le lipoti, mo le mauta. Se si sila le mauta. Ia man malamala ia. Sau noa lau e fionga lipoti. Ia lau no fo man malama tatu mauta ile. E le mtau pulea. Pe o le fisili lau e fionga i le Minsta. Alo, whai le whinangalo whaadia. Ia whalata tau le isi me ese me forensic o leu e whaafonga mai. Tai leu whaamalama le pānmia mani. O le pao le mea o te langa o leo ta ua i meo whaamamonga ma records. Ia, tailo, o leo mamranga i mea porokeki. E ese record a treasury. Ese record ale, kaka le whaia le porokeki. Ese record ale, audit office. E kolu pe wha makanga luenga le malo, e kau nga kusa le leia la ko record, e lunga spolokeki. A rewela spolokeki e fan mai fafu. E wela record e polokeki a la kouia mai fafu. Mai o tele polokeki ngi, a whamadi e inga lava e a la kou mai fafu whakopea le polokeki. Ia o mai ai, wa o la tauanga fans. Ai, whaafitai o lea i eile avanoa. E a wa a kako ongi fui ave leo leo. Ia lea whamea lese opini. Ia, man whala lava. Alo, ia, lo whaafonga mai Minsta, ia o le tau su e lava source documents ma supporting documents, in me lea. A leo whaafonga mai lea tunu langa e tasi ni nei vaenga. Lai whaatari mai lea tunu po lea se whai unga e whai ai. Tu atu lea vanoa lau whionga Minsta, whaawau lau saunoanga. Ia, lau whionga whawhitalai, ia, whaaftai fo i mo whauila vea, tu sai fo i ma le whaamara mga tili o le mta upu. Whaaftai fo i so sadia la sunga li parmia. Te mua ro watu le fionga i le sui malu mai fale ata mua. O le tato le tau whanua. O le tasi le requirements e mwhailau lai sende. E a mai le whaamao ninga mai le ona o le whanua. O na mwhailau na isu atu lai sende. A whaiwai loa le sui malu e nisi o whanua e le o sa. Ia pisi nisi o whai ei ono whanua lato. E manai o le toi tusi mai wai le iloa. Po ana whena isu a ia lai sende. O leo tata mato mai le nei iwa masina. O leo tau vai ili vaenga lo toa ai nga luenga. A leo mo watu sui mamalu. Ia
tūlanga I peona mai, ia a whai o la vea I nea whanua lau whionga, ia, a mai le tusi se ito I loilo mtanga luenga, pe e se awa iso I lai sene, a lele silfia lau whionga ia whanua leo whai nei pisinesi, ia whaaftai, o vaenga o saunoa sui mamalu, saunoa le whionga I le sui mamalu mai whaleata toru, o le tupe sa whaaluina le ore ta atoa lea, e ono se lau afe, Paulo le tupe sa mai whamauninga sa tutongi, sau no foi lawa whionga I le company so etusi. Nga luenga wha so etusi. O a lawa le company pe maua lunga pe maua lalo po le a lawa le company. Ai a mailo le ripoti. Tutu sa uma whaenga uma. O le ripoti la leo a tauli maina le tato malo. O le manino mai ai. I le whai unga a le so etusi le na mai ai. O na winga. Ia e taua vaenga I walanga. Ia se I tilo iai. Peo fono whai atu. Se fulu polo keki lesa ilo e tolu polo keki sa ilo e lo yasili ai se fulu tolu o umano o le mato su engar komiti fa kapeneta o le sa pasi ilo yasili molana fa unga fatula fondo ia fa aftai ele tua lalo o le se vanga taua o meio fa momonga o la tou e fatino ina singa luenga o la tou tonu ai e fa momoa pes fa te tainga malia lo fongo fe talai pe fa no fa le winda se tasio polo keti lo tal no em tau pule mina fai no malama sa no lo whionga le mista fa aftai polo ke tile le la valele le tia vea o le mala valele tia vea o le polo ke ti sa fai lava e tia vea o le tanga luengo valele o la tola ia lo I fa mau mau fa luengo tupe ma tupe sa mau o le treasury e a mai le ripoti ele mai ni fa mau mau na o lato ripoti lava ma sa ni fa ngai mero excel Tua whapena, paula nao mea o titire lo kika. O na winga, o le tele records, o lo wha mau maua, e le vaenga le mtanga luenga o leo o malele. A o le vaenga le treasury, na o lato li poti atu stusia, o le o na winga, e le ise wha mau maunga tasi I le treasury. O le vaenga le audit, e lato tele ki pinga ngi records, o lato nga o mai lava, su e le mtaupu, le wha whai records ale client, ai mai lo lato li poti. O le se senga la pe sa ngole sungale a sui mamalu e tau al vaenga le wa sa noa la nga al mafu a tonu ana lo to ngalwen e lo ia indi records I tu sai mafa monga al so tus ya o no se ila ia le ni se vaenga ya wa mai ani se vaenga sa ufa mawina e tu sai mar fama malanga sui mamalu no fionga fon talai se fatino sa ufa fitai e nisio tapau ma o le tatou atonu sa ngafa tauli maina ia mtanga luenga le afionga ia fonti sa ia vaia le mtanga luenga tupe maua fatasi e maritato customs ia fa nga luenga le foi tamali o le atonu nga luenga le lei sa ia fata nuina e le mtanga luenga le o sui mai le afionga foi maono va tolo ia so ia tatou nga lue ta ua lo tiute ina vai fa le lei tatou tupe maua ina ia au sian mata ia le atake ro mai le malo ai mesela ina ia sa edi le lei ila to ero mai la to na fonga tono le malo ia mesi foi le officer su sili lo fionga na fatasi a foi mono fa aftai mo nga luenga le lei o o tu male sfulu lu tau sanga o fa pea ona nga lue nga luenga fa su tusi fa aftai le tofa fa aftai foi nga luenga le lei mo mawina o si tia lava tu langa o tato officer su tusi ia fatatalia o ise sila tula mai ia mato tengare lue awala ofisa tus fa malua tu lo fongo fetalai wa misi atu atia o le finangalo la fionga i se uso a fai pule ila sui le tuangai ia lo fionga la wofo ia ta ua ta te ngalue fata sitanu i lo tuanu ia fa aftai o le na fe silingia se li poti se le fiero fionga ngalua fa so etusi e ave sao lava li poti al so etusi ia ila to na initiating amal audit pela sa no se suli o le MOF na initiating ale taso so ngatusi e ave sa wala li poti so ngatusi ele MOF o nisi va ngalo ma firma na mire so swani le la na mo le copy kapineta o no la to so enga e tu sai mar mata aupu ale o sa no lo fionga se copy o taso so ngatusi ia la tatiatu le fiotu lo fionga al palmia ia me si foi al minister tupe ia pola so fingalo ia la tatiati ia wala ber sanga o tu mai no fionga su maru lo fionga fon talai se yo pa ia tu lo tu malo fa mol mole
Whaaftai. Ia, au te pai atu I tapuainga au whainga ruenga te tofi a le tua. Whaafale le malu I se utu malo vai maunga muamua. Whaaftai au tau ngaluenga. Au tau ngaluenga mamana. Ai mesi au tau tarusanga. Ia, o mawhai eo na mope ra usui le mawhana whana. Ai mesi o le tato utu malo I le manuia. Wā lawa whanau nei mātai au. Ia mesi o le loa loa o le tu malo. Whaaftai foi se uta mawha le nganga. Ia Bishop Tangaloa. Whaaftai. Ia whamaru watu. O sausi vai vai. Ona runga lue lea e kopo. Taingonga. Unga. Ia alpaia lo tu malo. Ia le fio lo fionga tau whabito. Lo fionga le niu. Ia mese o walo matua whape foi ainga salvalasi. Whalolonga. Tu sa mau mai tuala. Fio foi lo fionga ia tu leo pupu. Tu soli I martea li. Ia mese le matua. Whape foi whautautanga. Ia wā maruta wā. Maupu ia oi tu sa mau. Whape foi whafunganga. Wailele. Fio li. Ia Samoa te matavoi. Ia mese tau whangaafa. Mese foi maupu manangata iala. Ia mese foi ia upu ia oi. Le tamar no foa, martua no foa. Whape whaururung, whautautanga. Wā ia Saleopolu. Ia se unu whangali pa ia wale a fio la tama. Whape foi tusunga tau wā. Mese lo manuai. Ia whautautanga wā pole mangafa. Maupu ia oi Saleopolu. O pa ia se mato tumalo. Whamalo whaaftai la tau tapua inga. Whaaftai au tau tarusanga. O te loa, o lau tau tapua inga, ma lau tau whiwhinga nei sui. O te loa mawhana whanai, I whatu taunu ina o tiute. Ia wā lava le whainga malo, I le nei paia inga, se fulu male malu. Whaaftai le palemia ma le tato malo, I le wala ulia, o le nei whaitu malo, e whaumaina, ia whainga asiwa, o tato tutotasi. Peon mon mawina, ia na mata mato o ngā siwa na to se lau. E o atu le aso na la sauni mai ai, o wha se lau. Ai o mai nei whawhiwhianga, ua lima se lau le tu malo. Sa o mai o mai whiesi siwa. Ai se a, o le tali whaaloalo lea, e le wala o atu le malo. E o mai vai maunga momu, e whawhiwhia leanga o le popole. O le vai maunga lua, vai maunga lua, tolu ma le wha. A le o whai tātou vai maunga mo, sui o vai maunga. I le taualunga ina, o whawhiwhianga tuto tasi. Ia ela titia stupe na fast food wafi. Ia whaaftai ni palmia ia ele o sis lo fionga fatafa ia ole matai mai lo mato tu malo. Na fionga fartua ia tu pe tu lo o swafa ia whaaftai. Ai mesi wala malo o le mena mita lo mato tu malo. O leo lo mato mafuta maulu Samoa o la to ave le famua a wa lava le tato fainga malo ma Samoa. Ia Whaaftai foi mi stau talonga. Tu sai ma talonga. Peona sila fia tato tutotas. Se amu pini le mato au liki la kapi, ala uli. Se amu pini le mato au voli mai whangali. Se amu pini mato isi au basketball mai lauri. Oka le matango fie o meu au sia le tu malo. No fai le mato au. Tu isi vaenga isi no. Se samu pini me lato le kiwikiti mal fusuanga. O mena na mato le tau sineo ia talonga. Lo fionga fongftalai ona I manaonga I o se tu malo fa mole. Ia o te loa o mona fa pepa tu ile tato tal fa tu petaluai. Ia na ona fa matali atu lava. Na I manaonga I fa mole min staunga luenga. Ia na mato awala ia o omo lava vaenga peona taua. Ia tal tonu pasia tato tal tupe. Ia o lea ua te malama o tonu lewa ia ile to fala o fionga min staunga luenga. Ia se mato nu o lauri ia omo lava awala ia mesi foi le tongo vai lele mfangali ia mistao so fo maloloina o le sa ta ua sa latu to wasi singa ile paenga taluai ile medical center e fai ai vai lele uta ia o le afa ta tali lo fionga le mistao so fo maloloina fa mo le se sila foi le vaenga ile medical center ia al mato tu malo Mana mia so sani tato talingalu, fa mo le mista si se manga puno oa, ia talingalu, ia wa faina lava nga kai fale, o nei tu malo ona o tu I mai lava ngalu, ia mal watu ele fa mo le ia mes foi o tato ele tise, fa aftai le minsta, ia mes foi el polisili,
o le to ola moli o le matotu malo ai paua lea o le osoanga ma le me alo ye maungai i matotu malo mato ipongi sa lava e alo fatu le te wa pese ta va le sui malo po se le malo ia na faina le pongi sa o le la fanua e mi sta ta longa ia le watu mato tal sanga na ia la sosani pe ona fa ilo atu te le o ta aro le lei ia ele mo foi ni champini tato au te to fitu tolu to mai te mato tu malo mai vai le sa ta alo ai ia le foi o mana ia le sta longa le no matule ia tasi foi le sui o le mato tu malo sa ta alo ai ai me so ta longa voli sa ta o ai foi le sui le mato tu malo lo no winga ia le ava noa o le mo ai ni si manu sa moa ai mi se ni so ta longa pe ona mo mawina le mato tu malo lo fe mi sta ta longa so swani ai me se mi sta le ele fanua fuanga fanua ia ele o tal sanga tuai fai se malata alo le mato tu malo le ngato ta longa i fafo ia mata longa i to tonu o faleta alo pe ona i motunga afana la o fionga fotalai e tu sai malo avanoa le o watu tal sanga le mato tu malo fa mai so famta fa ia tu la o fionga tai o fono ia tu sai mal fafo ino tato fono e mes fo ia sui malu ia i pela lo fole tua malanga leila o fionga me se lo fionga tai o malo o fionga palmia me se minsta le foi tu ia lo fale tua fa fu lo so fua ia wala le tau meina inga lueng fai o le mota e me se tuti lo fenga ai ile ngate tono ainga ia me se no mai kalesia e fa per tato malo o se fam talanga le lo fionga fitalai fa maluat o le ase tala ua sona lafo po se upu foi le tau tamali i lau fa fonga Samoa a me se lo fionga fitalai ia malu ave fale o le nau lava ina ia manino mamala malama lelei ma ta upu pe on tuina mai ia se fam talanga le lo fionga ia manuia le tatu aso ia soifua mai ia manuia malo faftai lo fionga minsta mtanga luenga o tupe maua lo pumoni le faingo fiel mta fayo mtanga luenga ilona ano liu o le au ino mai o tatu tupe maua wa fa ngai o ino te ma ai ngole atunu fa malo lo fionga lo tele ia fa malo foi le office sili o le mtanga luenga maua ia e fo il tofinga ia alofangia le torta inga o le mtanga luenga ia maua pelu to loto tele ia mafsosoani ai tu sai o le fionga ile le minsta malo faftai ia o tatu se mai leisi matanga luenga tele le ale malo ia olona foi ano liu ma le mta foi ai o le au ina mai o tatu tupi mai lo official duty tu atu lava no lo fionga minsta tanga luenga duty lo fionga ile fo fitalai o mota na tuele to loa o muroa pe o tu te fai toa ai ia ia tel to nunga o tu tasi lau o malelenga il mota o le tu le loma o wala lo fai vole tato kapeneta e mese fo il palmene ile so inga o le test o le drugs tau na lava le time exercise ai mo warm up o le ala le ole o tau le mau i lau fionga o le mai tau atu to full minute i le nga foi se la unga alu fa muta le lama i le nga foi se fa tu sai na se la unga le taimi nei pe sta vale foi le palpa ai na tu i malo fie lau fionga pe mfai ona ta pena mo le so ta au pe apule ro fale le tu au dia ia ona sa alo le fau ia mo fatino le launga nei tu malo mal falo lava ia malo faftai sa unoanga lo fionga minsta o mea lava mfai un tatu fai unga fusa le pe atu sa la mai tawatu peto e 20 minuti tatu o lo le tai malo ia o le fo e sa no tu sal fa mo ngal tatu test le nei aso ia e nga umame ona ilo le manatu o talia lau fautuanga io ile ne yaso sa uni le mai lo fionga le minsta o tute i le aso atao ia ona fola lo le lo finangalo
tu sa vaenga sa no ye sui mamalu le mota ia na ye lo le manatu ia o le fai unga fole o le tatu ngā ruenga le ne yaso taluai wa tatu taunu mai le fai unga taunu manga le ne yaso ua o vairu peina sa unoanga nisu sui a o le atu watu le avanoe le aso a taeau ma o le a whaapau fo le tatu ngā ruenga o le ne yaso i le nei taimi e mamoli atu le whaamalo ma le whaafitai le paia o le palemene ono lo outou ono sai ma le lava papali ma lo le usfono ai mai se saunoanga le tatou ngā luenga whaafitai fo le tapuainga sui o mtanga luenga whaalapo tonga tu maoti o le tatou malo e mai se lava o nisi o le atunu o lo tatou mafuta pea whaamalo whaafitai le tapuai mamoli atu fo le whaafitai sa moa i lau tapuainga whamanuia le atua i whaiva o tutoe o le ne yaso fia mamori fo le whaafitai au nanga i se ese o lo tautuaina fontanga le tatou palemene i aso uma mai le lava i aso se i tau mai le ne yaso lawa fionga le komisina ma malu le malo lawa fionga le komisina ma le pulenga au nanga tautine i muum whaalavalave tutupu whafuasei le fesa lawa fionga le ofisisilo pulenga ma le au whainga luenga le malu sianga wha eritise lawa fionga le ofisisilo pulenga ma le au whainga luenga a le 2AP le ala leo luapi lawa fionga le purisiri ma le au whainga luenga le cool line whaafitai tele mo au nanga i ne yaso whaafitai tautua malo whaafitai tautua palemene ia whamanuia le atua i lo outou vala awina ai toi whamanatu atu whamoe moe moa tātou test nei le uti o le a whaatino ino le motor tofi lau eti ale sana ona sosoa i lea ma le talinga o lau tou sua i lea o uli nei lava pe a mai a lea whamoe moe a tātou te lei torpo o te tārusanga atu suisfono mo whaasale le anga lima se e saunia se tālo e whai o ale tātou fono. Lo mātou tamai o i le langi. O e lava o le tamai tumu i le alofa ma le anga le lei. E mamau maulunga le mea o lo e afio ai. Ai wa tumu lava le langi ma le laro langi lo matango fie. O mātou wa fea le paia ma le mamalu o lau afio le nei tu lao le aso. Se mātou fafo i atu le vi inga o le faaftai. O le whamanu o le whanetanga i lau afio. Ono wai umare manuia le fono usu alo watunu o Samoa. Whaftai le anganga pa ia sa whaia le whaiva le taurongolongo, le whamanatu o le whapula. Tai mātou le mea au na mātou whaia. E wala wale manuia o sio mātou watunu. Whaftai la ngona manatu. E pou ma mati ai. Ia mo fau ai foi fuafuanga uma si o mātou watunu o Samoa. Te lo taime si ai foi la ngona maloa. Ai pangale lolo lava i le mea e ala ni musmusunga lo nganga pa ia. E te telefo i pesenga e matua lava i le o. O mātou whaiwina foi le mātou whonotanga i le nei aso. Mātou te wala au mlea nganga o le loto maulalo i e au whamunianga i tupu mai o marutau e li nei lava mauta. Whamanuia fo i whaululungo mtanga luenga ese. Whamanuia fo i le whailautusi o le fono malani au whainga luenga. Whamanuia fo i Samoa o poto. Ia e sili au whamunianga ia Samoa o tapua i mai. Whamangalo i o mātou se ma leu mātou wole malao tua i suafa i Keriso. Amen. Mori atu whaftai lau fionga ni stalangolango mtanga luenga le palemia markapeneta tu sau tatu tal sanga maulia. O te whasisi le atu a tolo pauneta o manga le fono au fai tula fono, se iau lia le aso fono tai au, ile i tula iwa tau sfuru le tai au. Natural Samoa water, the taste of nature.